etumi du bere bi wa brabom a na wankasa tumu se wadum pempensuo bi a wohu dia wonye etoda wa brabom a wodum pempensuo bi a aya wohu dia wonye wohu dia wonfa wo bi afutuo bi a ode bema bia no so no emwa wa brabo a wo bono. It gets to a point in time in life. Ayana wo hu dia wonya wa brabomu. Ayana wo hu dia wonfa wa brabomu. Wo bi afutuo wo de bema no. Wo tufo. But who say afutuo a wo de tu no emwa e wa brabomu. Agise Nyankopon bem. Menim se anopai wadwene aye wo kesene. Wubusa wo ho nsɛm pii ebra wo da wo keta so yi so wasɔre nso dia wubusa wo ho nsɛm bebree nsɛm pii ɛna ɛkɔ so wo wadwen mu ana pɛi me wo hanam sɛ me hye wo nkuran sɛ baabi a wadu wabrabɔ mu no Nyankopɔn bɛbɛ mu ate baabi a wadu wabrabɔ mu no Nyankopɔn wo bɛbɛ mu asafo Yehowa bɛbɛ mu zaso no ɛne yɛ kwankyerɛfoɔ menya wo ho bɔne da etoda utumi ka wo adwum se ma memfa duro nka ma nokora na afa bibia so ntwa mesrew menya wo ho bɔne da pedifo kasa bia woka wose wonwu yi a wonim dia wo benya masafo Awurade mba wa brabɔ mu Awurade eba wa brabɔ mu a ndiama nyina ebeyi Awurade ne yɛ kwankyerɛfoɔ asafo Yehowa ɔne yɛ nenam ɔne ne yɛ kwankyerɛfoɔ anapa Nyankopɔn ɔmmoa wo wɔn bie kwan bi ɛmfama wo saso no ɛna tumi bɔ kwan to baabi kwan nie wɔn ma wo nyansa ɛne favor sɛ Nyankopɔn favor tɔw so a nneɛma nyinaa ɛyɛ yie de ma wo wɔn ma wo nyansa ne favor said you ma Esther ni bi no Nyankopɔn tina ni mu nkyerɛw ebra wo frifie akɔ adwuma yi won ka ho de wo de won sa besom enyi yin fama wei ene mafutuo wei ne me nkran hye wei ne me mpai ba mebo e de ama anapai 23 minutes after 6 a.m. here. Good morning. From me bra kwabena from me Hitman marching. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. .9, 24 minutes after 6 a.m. Yeah. Beautiful Tuesday morning on your radio. Anidaso Wɔhɔ Obia. I'll pay you the Nyankopɔn say. Now my old friend is 059340 6565 0534 050 199. The Nyankopɔn say hello. Good morning. Good morning, Hitman. Auntie Magiano pay what pomo to say. Adomani agaye. The Nyankopɔn say. The Nyankopɔn say. Yeah. The Nyankopɔn say. Sense ya da wase. No nkran sense mo a ode amayen. Na ye de tu anamon afi ene bri nyina. Nyame nhyiraw. Na o man fi atom nkwadom. Awurade nkoso a na o me bi madwen. Amen. Nyame nkamo. Amen. O man kwane ahoden. Anope mi da Awurade ase won e bambo ne ne beso pa. Ode ahwe me ne mabusua. Ama de pa atinyen. Ye dae. Ye sorry ne basa kesi kura yi mu. Ye sorry wa me ho han fefe.
Enframa ye humi yanto ye ntu ye rade de ache ye nkwa na ya sidan kuto ne ye de mano ni de rade asema mofre nyina yufu nyina mpanifo nyina anopa na bran rade nsabofo ema wo bibiara mfa na nkomfa na mra sumbi de beye muso ni nsa de rade mpamoma ye oman Ghana onhu ye mobo non kai nsa ne na do yete ya dana se adonti amen. Amen. Good morning. Mama Esther new. Mama Esther no pay na Nyankopon say. No pay dynamia sanya sambi o han aso so. And na ya san ho han na nyame kuto ne da na so. Esa anse rade no maboy nyina wo pan oguso hwe ye so. Ya da na se Hitman ya da na so wa brabo so why. Amen. Ya da na se. Obia la brabo so. Ya da na so mama principal ne ma brabo so. Ene ye nyina ye ma ne ye busia nyina. Ni Ghana man nyina. Ya da radia se. Onko so no hwe ye so da. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Emi Abema. Me patcho e frosing. Patcho friend my invite na me kasa freedom. Ohima wadarma ma ne so na fe yenda Nyankopon ase anope. Anope ye de ojo de ampo Nyankopon ase. O ne bambo ne hwe so pa o de ahwe yen. E kwata ye da so ufo ne so piasefo na takrama da boje na boje di emu ufu sania. Esa ma ne so ojo de ampo Nyankopon ye da wase. Me de radia se ma me nkwa me mankwa ebusua ye ade atoye ni enyina ewade gusu hwe ye na wotwe ye kokora ye bra baako ye uncle baako paaka ye kokora no ye so otwe de ampo Nyankopon se oni ya ono a onde ya hyase no ode ye bewie e wo hwe superbo papa nyang me kamu nyina mo DL busua de Lumba ne yire ne mma busua ejuma ye fo nyina anope na menka ye nyina ye ho na donti amen. Amen. Good morning. Brakaba morning apo me. Me patcho me ho ye pa e frosing. Patcho do ni isle do no. Anope ye na Nyankopon ase. Anapa mi da nyame asise wo ma de pa bia chi mi ne busuafo nyina. Ama na pa we masate wo nka. Mfuto de bia odi mayen no. Akoba nyame hira wo. Nyame hira wo bebre. Amen. Amen. Me da say. Good morning. Good morning, Hitman. Me patcho e frosing. Mama Saibo Chuma last of me. Mama no pay ye na Nyankopon ase. Problem Nyankopon sani asampa na osandia bread any day now they say I'm crying. Amen. Nyankopon nya okese. Amen. And na pe me de Nyankopon asima onkwa onu awusua. Me twa so de Nyankopon asike ma ya mama Mrs. Presla fosu on nebusua fo nyina. Amen. Sanso me de Nyankopon asike sibiem e ma ye regime fo nyina omunkwa. Isa da Nyankopon asike ma wasi Madina on nebusua. Auntie Mary Lakeside on nebusua. Odon nebusua. Misun nebusua. Dia college association phone na omunkwa. Tapo ton anya e school junction on ebusia e Yesu di nti. Amen. Amen. 0593406565. Ada pay ye den Nyankopon se. Na if you are free time coming to 10 and I pay what den Nyankopon se. Good morning, I'm grateful, Lord. If you are ready for time, community time. Hello, good morning. Good morning. Mrs. Minta. Yeah, that's what I don't pay what promote to say. No paying a meado. I want so way up. Yamiado me who ya pay and Yankopon say. Uncle no pay at the Yamiasi. And then if I say everything a mere name. I want near why. I don't pay as also you to say Mother Boy, you moje be more Sania. That's a necessity than Canada. Uncle some way a home by. On the fear from Samano pay if you did be a summa, no pay no. Radina him as I do. Who be a yassano, yes, only Radiso, on the Timu. Near the Afro the you will see a who are cut a sumpa. DLFM, you better not say. Into no day now, Yassam say, yet name same and a war. Into whom your mob long career when you did not say that my man. That was I no pay, Yammy, on council. Yet I was a brave. Yet I was a brave. And a more to be a previa would you to know. A welcome, yet the Nantia, a ye, anything I mean, I do ye, Juma. So, course, no more, by, no fear for no woman. What's the phone now, Bonnie Bian tomorrow?
mon kombra so ye se na be ya de bi obenya sound mind na wetumi abeka bi ato afofra akoma so because obi wo ho so ya na pa o se dem wa boto wa yembre na wunkura hyense mu ntino etumi pagya no na watumi asɔre esi abonte akɔpɛ bibia ye Erade nkɔfa ye wo saa ɔmansam de be sha wo nkura ne efiri wenu mu da ebi ɔmo ɔho ban o Yesu din amen may that say good morning Hitman me ba che for saying Hitman pa che frame lizi mi ka se fra kra no ta ana pay yen na nyankopon say Hitman ye da osoro hene na ase ye koda ye yansori anko bi antimi mi se nyame asem ode ne batan sakasi ato ye so bra ye da ti se wufuo no onya ne ye ka atiasefo ho no ye ka se ne din na ni nyam nka me da Erade ase wo ne bambo ne nhwese papa me da Erade ase ma mabusua me fie masaputuo me da nyame ase makole association members nyina me da nyame ase mafo na nana ne bambo a bono na di fie ni nsi maye na di die ni nom ye da ne ye sori ya ko ne abadie nyina wi asomdua ye ka se Kristo din na nyam nka na dum amen amen ye da se onso watumi afra no pay 0593406565 good morning Asante Zonga do pay wa pomo to say also so here after you na dawruma ye ne nyankopon ase machi unkan die right ye who on kan ho na so hiem e grandson na di man no pay me share me bag ho adwari hwehwehwehwehwe banhunu me shine bank rai no ana be adwari no se eda so she bag nim na hu sa safo yo adi tu me so eti to me asa di zongo free sa bebesis abre me se de ba tu bibia me pa ba abrabo mu da san say me ni ba bi free ba sa si so badiye ano nyam ka safo yo a right amen Asante Zongo ya da se ano pesa won so what do I say that 0593406565 join you live on Facebook ba no share link na mo foforo bi so and to me ahwebi ano pay good morning Hitman me ba share for say I just from Rosemary Rose ka se free himfa Oyarifa ye na nyankopon ase ano pay Rose ano pay me da nyame ase and then 11 years Erade ade afi ba kwa ka me ba prince kwabra entwi voice ya ku junior ho 11 years ni ne nye ize ma me na so Erade na kasa bo ho ban e de me ko ba sundie de me ba ma me asundie mu a ye me ka ne se me dana se Erade o mo me ba no ho ban no ma ne nyini me panimpa da tie titufuo no mfa me ba ne nka ho we na me se no adumti amen yeah that's it good morning Daddy. Me ba jo But I'm what you say. nyame adom ye ho ye pa na won so e Dear. nyame adom bibia boko But let me ask you comfort me to big son. ana pay ye na nyankopon ase I know person that is to ask. Well, now don't be what time they are doing yet. One day, Yankee, of Mopunti, and someone at the park on crown as I say. To me, then I say, oh, me dear one, me man, me nana, Martin, me so Yame, me dasi, and what we in our one, I want me to do. Amen. Sister also to me a friend. Good morning. Good morning, welcome. Me ba che for saying. Pasako simi o kaswa. Akosi ana pay na nyankopon ase. Na ke ba ko ba ndo edi so ase. Abena na ukra yibu. Na onye ya ma ya tamfo. Na papa ya basa kese. Eda so kra yimu. Ya didie mi ya no. Efi kobam papa bo ya ho ban. Kayampo ya ne hwan. Si eda sore si eda Erade ase. Ya so no Erade na no nyam ya kese nti. Oso de ne moja ne toyen. Ema ye be ye ne maprekope. Enti na ne kunya ho. Tano temi do wa Yesu ase. So wa ma nyina enkwa na pe adofo ati adofo ne na ba kwabla ya ti wo so ne na na mo so na bina wo dia Erade chensem ebreye agabo na ye bo na to de bia na ye den to de bia na o po bi mpa so nkran na wonya na so na mafidikasi Yesu ese ye nkuna ma ye hu se agabo na ye nam ye nkwa na ye nam na emom ye ni papa bi na nam ye ni Yesu na nam
abena na odi ma yen ni se owura Yesu se ne den onti nanim enkyere yen oma na basa ne kese wo yen so edide na ye de na besie nu Edward ni kamfa ne nan si ho empo ansa ye de nan si ho bra ana penya mi nyo kese amen ya mi on sure amen if any see them radio ya wuti sui eye insurance radio enti de obi bia wano aka bia no owura Yesu so ye insurama o my Ghana o ma won fa wa dwin ka bibi da apenya won konkron kasa kwaso na fa na mi won konkron kasa na enkunimdie nya o my Ghana dia o Yesu de mu ti amen good morning Hitman me ba chere for say ye fa me be me kasa fit ma qualify ana pay na Nyankopon ase ana pensa ya sama ku alga bilan to wa Yesu selma kasi banya amen to me trini enyo nyama shemu mame ho 106.9 was a Hitman. Good morning. I thank God for my life, my family. Animes Priscilla Fusu family. From me, I'm of Fusu. In Suano, I'm a different. I'm in the band of pay. Margaret, you different than so much. I thank God for a fine Tuesday morning. Yela Busu and Yankopon Shrama. Good morning, Hitman. I'm from the Bro Fisafwa. I'll pay me the Yankopon self. And I thank God for another wonderful day. Good morning, Ghana. Good morning, Hitman. I thank God for my life. In Jesus' name. Amen and amen. Good morning, Brad. I thank God for His goodness and mercies upon my family. I've been a fatty Friday in town. Hello, good morning. Hello, DJ. Hitman. Me pa chef saying. You will soon too. And I pay you Nyankopon ase. DJ Hitman. And opa we di. You ofidi kese so. E kama Ghana ni bia so te se de Nyankopon ase adepa chi. Se we ye hwan, se we ye hwan. O so la no pai na wonkon kita ho a. Ntimi go hye Nyankopon ba bia misa zare no waje wonkon fi nsem. E da obi bia ase. DJ Hitman, uye juma. Nyankopon mo ho ba da bia man. Na man pa motivation we say. Ye da wona say ye nkan ho se be ko juma kwa ye to we pa. Ye firi ni address na ye ni address be ko juma. DJ Hitman no pa we. Ye chia me wona abo juma no aloti. E wo ga Central Municipal Assembly. Ye chia bia. Me man su tio. Mate, me da say. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Bref, man, pay what promote saying. Boko Hitman, I want to say. Jamia do me who your pa, no pay yen Nyankopon ase. Yeah, Hitman, and the friends, yeah, that will trade you for Nyankopon once to say that. Okuru up to now. Next till I look also Okuru the Echa. Hitman, I never consider. Yeah, who say, fine Nyankopon the first to be feeding the party. Hitman, yeah, I know day. No, okay. Hitman, going to us. Me that say, bref, good morning. Good morning. Man, Chimpana Sumana pay and Yankopon say. Joe, the Christian from Swansea, number 20. Or the saying, number 2, come on. Number 8 in work with Sania. Not I have to dine to do another dinner. Christian from Yankopon, or Sherman and Milosua on my Yahoo and my son. Then I'm away at the Yamiasi at the amount of shop for penny. A year, Pastor Emmanuel Aitivi, a Pentecost shop. No, my district pastor, I was home. And no, everywhere, Pastor Ebenezer Ado, and so a Pentecost software, Teddy, and also a war. They can talk around now, Madama or Berma Ayukufi at the first, Suhumahine, 17th November, and I'm Suhum Ugra Elsha Seoha, the Mananum Officer, Isaac Jampa, I was a shaman, on also be channel of paper, mentioned for that, my crown and of it. But I say. Madam Sarah Pamford of the Bank of Ghana no pay what Nyankopon said. Auntie Sarah sana pay wo free mu. I don't know you na ka se trade yampon ba say yado. Asida enka wudi.
05934065655 0534050 Joining live on Facebook, live on YouTube. Obano a shell link. I'm a fufurubin so etumi ahwebi. Good morning, Hitman. I am from me. I'm Duraya Jowaje. I don't pay what to say me who you pa. I thank God for my live watching live from Christian Village. Achimota. Obia, someone live on Facebook says, good morning, Hitman. Thank you, Jesus, for the gift of life. Gratitude, gratitude, gratitude. Janet Sawana pay. I say glory, glory be to his name. It's my soul there today. And I feel so. And come on, menina. Abna and Kwabana. I'm on Facebook, DLFM. Join in. Banwa Shelenkno. I'm a fufurubin so. To me, I Hibiana pay. Good morning. Good morning, Kwabana. Me pacho, what promote is saying? Oh, Christian Marakwa, and I Kwabana Sayeda. The Afidama Kidiam. To do a dopo, what I say, and you there's some 24 come. If you have seen him now, you're not to him. But then I say, I will give. And when fact said, we did the economic for you, the Nippon will do so not what comes from it. So once I am a young to say, be Kosua. That's what I said, the sounds so doing to the Biera when I'm. One concourse a book you must among phone crime. The other secretary for all more than Amen. What might you could do home? Amen. The outcome will be after. No correct. If you say any panel, yes, ideas of them come once and pass. The Pierre of the two are say, the Ukrainian point is sent their way out within 2 million panels, so a person is 70 as a Fradana, the Omo Pine. Amen. You did Pierre. Among concluding more argument, no man who can count some of them can do a thousand. I get it, Bill. That's a take when that's what they have to done. My Kidiampa, young church for the Amon. Jehovah is one of Franca, as if they conclude now on W. Amen. Mini Aquabina, but Mini Aquabina made us set 0593406565. Isaac Danko live on Facebook. That's a good morning, Hitman. I thank God. A brand new day, glory and adorations be unto his name. Cassandra J live on Facebook and the page. What did I say that about? That's a good morning. I thank God for my life, my family. Daniel Abetete. I say I thank God for resuming live with me and my entire family. Blessings be upon his name. Watching live from Tama New Town. What are you joining live on Facebook? Man, my share link no. For Fufro bin so. To me, I should be at the pay. Nan come in, sir. Nan come in, Fatahie. Hello, good morning. Morning. Maybe I should frost and pay. Piano. I don't pay your name, Uncle Pass piano. I tell of my life, of my family at Ada, and my boss, I'm Shishu. I want the Manuta market. That is my dad back, sister Mama, not so or more. I want the Manuta market. I think I'm a shan. Now, my brother back, I feel a browty. I want the Manuta. Amen. Amen. Man, okay, do live on Facebook. That's a good one and Hitman. From my dog from East Legon. My name is Soul Day. Happy Soul Day to myself. And then Uncle Pass said, hello, good morning. Good morning, Hitman. As you saying, me patrol me who you pan, I won't swear. I'm here to Moses did doing. I don't pay any Uncle Pass Moses. No pay the radiasi. And I'm going to do me cacrans and the pay no, I don't see my story. I'm with him, I'm sorry. Many who they are.
Boja DLFM to the radiasi what the way mama ni mabusua ni DLFM nyina the radiasi adomnti amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me passion for saying. Hitman bo me di ma. Ada we medical. Ko bi ma. Ko bi ma na pe me ho ya pa. Da ya mi ase Hitman, da ya mi ase Tom Pempen no di abedu. The band born in the share support dia share so. Ye da DLFM ko ni na ye di omo share yes mo jansa. Ye da precious fans of DL any DLFM Collect Association. Any ye mame Madam Priscilla Fosu and then Colani and Ebusuing a Diamun no yes modem adomiti. Amen. Amen. Good morning. Yeah, good morning, sir. Me patcho for saying. From my friend Fitation. Of an opinion and Yanko Passe. Yeah, then I'm answering one of the Pediachi. They'll give the arrow pure Copenhagen behind. Radio and Canon Fan Cordon from Russian Jim. Amen. Amen. Of fire, that's so. What do I say that? Yes, sir. 46 minutes after 6 a.m. here. 14 more minutes to hit up all the hour 7. Coming up next on the show, all the top stories, all the headlines in the national dailies. Hello, good morning. Morning, DJ Hitman. Me patcho for say. FM is said, Kasafi Sakmono. Ano pay and Yanko say. DJ Hitman. Namia some drink on and count so pa. On your case, on your commercial demo. Amen. And Yamia say, from a brabon, and a mema, Namire, a brabo. Then Yamia say, so dear, ba, and many na, and ye are more than ye to me. Then Yamia say, Menshiraba, the beer or better John Mod, or the Exampa Eden, a brilliant. I mean, come now, Nana will be beer, and no more mobile. Oh, that the Lumba radio station. Amen. Amen. Yeah, that's it. Wow, 619. Hello, good morning. DJ Hitman. Me patcho for say. Me patcho friend me sakodi. Ana pay na Yankopon say. DJ Hitman. Ya da say, e da nyame ase. Sa no pay. Oh yeah. Me da nyame ase, e ma me sofo pani, Honorable Bishop Richard Jerome Doche Anyagbede Adonai International Ministry sofo. Me da nyame ase mano. Me da nyame ase mama bushia. Me da nyame ase mazila. Me da nyame ase mamrekua. DL Collect Association for nyina. Me da nyame ase Obia CNT atenkanboni bia. Ena DLFM for nyina. Wo nana joa kwajo sami bi. Tia sugar. Your friend say sexy. Obia mani nyina ne mema ni nyina. Me da nyame ase Obia brabo. Amen. Amen. Yeah, that's it. Hello, good morning. Good morning, Papa. Me patcho for say. But I'm going to try. Mama comfort and pay na Yankopon say. Yo, and then I'm here to now pay or at the Cassia with William for Yema and I do it. So then I'm both for boy and one pro, one madifa at an where would you be more free and I said, my double dream. Now I didn't want to do me in Yankopon. Then I think it's so near you and they will be going to the more army. Amen. Yeah, that's so also. What to me a friend of pay now? What do I say that? Eddie Abba. 49 minutes after 6 a.m. here, ha, and the idea said that the DBC. Trade and Pomba say you're dumb no, one kay home, one boy home by 1 year and I said that. Every day free fear year quadrume, once you are quite a taban so, one for you could do. You're not your copedruma, one my son cabi. The echo hiano, one my son can. You're not your cotton, one my ento. You be do fear some dreamer, you make us a papa, it was say, a dominancy. Amen.
Dia waya mama fimu me dawase minyame. Dia waya mama fimu mi yiwaye erade. Wama wo saswa mama esira me dawase o abreni namu. Wama wo saswa mama esira me dawase o abreni namu. Dia waya mama fimu me dawase erade. Dia waya mama fimu mi yiwaye minyamiye. Mama won saswa mama yeshira me dawase o abreni namu. Mama won saswa mama yeshira nyami me dawase o nyami abreni namu. Say erade every minuma wanna say minya semu minya me mama wo saswa mama yesira me dawasio erade abreni namu mama wo saswa mama yesiro me dawasio nyame abreni namu. Eyo nyame adumti na mameti ase minia every minu mama na se minya semu minya mie mama wo saswa mama yeshira me dawasio erade abreni namu mama wo saswa mama yeshira me dawasio erade abreni namu. Song coming from Anidaso Wɔhɔ Jr. Anaphobia no word one birthday, your mom. Happy birthday. Happy birthday and come on, wisdom chia. Stella Mammy for Duga. And our birthday, happy birthday and come on, Stella. Wama atafu ete choni ni naraye kwa. Happy birthday and come on. Na number do. Tefidia wasusu fami unu nina. Rabbi be alive. Hey, your birthday, happy birthday and come on, Rabbi. Sandrella Sante. Our birthday, happy birthday and come on, Sandrella. Mama was mama yesiro. Me dawasio erade abreni namu. Wama atafu ejna chono nyinara yekwa. Wasefidia wasusu fami unu nyina no. Wama ni saswa mama yesiro. Ala pebraso. Ko wakrata mo boswado. All the top stories. Major headlines. Shaba kwajo samibi atina si anope ya. Anope what did you na edeba? Kwajo atina si kwajo macho. Good morning. Good morning. And how are you doing, sir? I'm good, and you? I'm also doing fine. And how was your night? Oh, everything was cool. Did you sleep well? Yes, I did. You did? Yeah. You slept well? Exactly so. I slept very well. Wakati brofo power exactly so. Who's a movie be by near friend I told you so. What you be paying? I told you so, no. Oh, I told you so. Could you point up a memoir? I told you so. So, Matthias. The first Ghanaian movie a buyer. I told you so. And on Araba stamp room. And oh, okay. I told you so. Oh, that's fine. That's fine. And the bonnet. I told you so. And Bob Cole. And so I come home. Okay. Into the way and a pale can exactly so no. And I'm I told you so. Okay, that's fine.
And it's a beautiful Tuesday morning. And we are here to serve listeners with the very best of breakfast. It's a beautiful Tuesday morning. Another chance to turn our dreams into plans and our plans into actions. And I bet you na many for a dim komo. I thought that when nipa bra bomo utumi dum pempenso bi a na unhu de wonfa. Utumi dum pempenso bi wa bra bomo na yesa nidaso nyina asa. Obi afutu wo de bema no. Unhu se mwa wa bra bomo. Na abraba ye bono. Ana kwakoye bibi ho. Ana pay minim se wadwen mu ayo kese ne. Minim se etoda wanka sa otena se. No abusa ho nsem pi. Se den kura na ekoso yi. Obi wonu ma na pay minim ne plan a wafa woni trim se won fa duro kura nka na no. No wontwa bibi aso. Mi wu anasa. Mi wu a nasa. Kwadwo mpanifo se wu yi a wonim dia wo benya. No kwasem no. And the pay ni ye share tie phone crying. Sasa for Yehowa. Embra wo bi biara bra bomu. Isasa rade ani ye kwankyerefo. No kwasem. Ti mo bi anya ne ho bone. Men plan say no, you want to end your life. Yeah. Men you kwan free wonsem. The last time na make on radio so say for the sake of those who depend on you, don't give up. Sure. For the sake of those who depend on you. Esa ni nipa bia odan wunti no. Emu abemumbu. Se woni hono ma sa nipa ne dan no obeye. Erade. Womboa wa wuti anopai. Won bia kwa bi mfa ma wo. Won ma wo nyansa. Any favor said your ma Esther no. Anapai. Kwadwo weni nkoma na me ne achiefo. Ye di hye ho nkran. Be a 2 Kings chapter 13 verse. You do no the quotation. Ayana yempese ye nia ye beka bibia eni nyina so. No. Enti yana yepese ye mfanto ho bi. Ehwenhweso bi na obi ehunu se de ye kana yana ye wo tresem no nsema hodo we kan ye gina so na ebi esipen. Enya wo wapen so ena ne ma wo komu afisa no odin no. Bibia entumi nsesa emfama wo. Aha. Enti bibia betumi asesa. Was it me 2 Kings? Yeah, chapter 13 verses number 21. Kings 13. Yeah. Verse 21. Verse 21. For homa etosumi no. Tredu miensa. Ye modio no baako. So no me say enche bia asoro na yegusu ayete no. Sisi ya wo dear church. And e be invite wo enche bia. Mate meba. No be asoro pani. Presiding it down. Over preach. Yeah, over presiding it. As I do better pa. Na as I no silver better. Make penny ana. Make penny ni dia silver na se ban di bia mu odrusin make penny. Men di bia mu odrusin make penny. No do me ahwa sorry sika sem so. Ohwe na. Sorry sika sem so ohwe anu be boa. Adam be boa. Onda home mo. O se. Onda home. Onye de. Onda sika sem. Ni mo mbeboa. Ehun se de ne body ne tie no. Ebetwi sika ma asoro no. Ebetwi sika ma asoro no. Na aso maku pen ni de odi amana na adwa silky. Na adwa silky no se de muzo no tumi shake wo so ye bibia bi. Enti no ya de maku no betumi atantene merwafo ni nyina po ma ahoden na gina so ye kana exercise ne ade a o is so good ewo side dibire no enti ye de hono ma na adwa silky. Na youth leader na youth leader ne de se de ade na ya ageme de ma kwa miefum youth leader de ma kwa miefum no credit asori ne kama ya the ministry ye friend is evangelism ministry no ba ma DJ Maran no so obeya de wo nyame asempa no tapa watch a position. Oh, mi gusu cheche mi wiye. Kwan bi wo still na dibre wo. Enti me pa ba bi DJ Ghana man na hye. Na ma pa ba bi de. So hum ye ntwem pana so pa ba bi kakra de na hye. Na my office ba ko bi so ye friend is enkra. Oh, gomu akukufu ye friend Mohammed Prince. Auntie Mary so de ne be hye himfa. Auntie Mary. Auntie Mary ne be na makwa be de akire. Na mo ma se mo monta ono akire. Ontai. Auntie Mary akire. Non discan. Debi se omo behwe maku no na sorry sika se bi na se banyo ne hwe maku se ba do no weji sika no na be kura sika so no kre na ye de zela tamakom 11 so no
Zelajan. Radwa. Me ono said the ayeno. Me go su pedi brebi. Me begina mema na osha ama na gina gate na se be ya. So asoro na o bana Zelajina ba. Muso no so why baitre. Into the gate na no ho no ma. Obi antimi nsem hunu bia so. Obi welcome kama pa. Obi hwam wani agenso. Ti dibrani gusu chiche. Mo amunya bi no mo benya bi mo ntwa. The idea am say asoro dibia no zigibi ne afiba ne wona akade omunya bi. O benya bi. Si egusu aye chiche ko. O benya bi say so ne drums wo ho aye bone ade nyina. Obi ko be hwem fidie so. DJ afiba say de nsem fidie ndie. Entimi na wade. Do no be hwa asoro fidie no. Ka kire o. Si ahihye nye bibia. Ko fitela nso obi obetumi abo akasa wa asoro. Ade. Ko yo sa bibi. Ko fitela be de. Se no ho oden. Efia ye ka be ma no ho oden pa ko fitela. Eno betumi awoso. Unse sa akasa na ye woso no. Ye de ahoden na ye. Ye ahoden na bo. Nti ye ma no wache bi dia. Ye be prepare kire. So be ba no ne sexy gina no mo bo so akasa ye ya. Ka kire. David sexy be lead nwom. O sen ko mo mienu betumi awoso akasa ye. Sexy de mema na to nwom. Nwom. Bebo abetwe do ma masafo no pa. Ba no gina pocket na nimu na oto da na asia o abemu se yes sana nyame papa ne dro nika I'm interested. Now see in kind Second Kings 13. Second Kings chapter 13 verse 21. Now my men put talk a men kind of brofo ewa hanum. Also once while some Israelites were burying a man, suddenly they saw a band of raiders. So they threw the man's body into Elisha's tomb. When the body touched Elisha's wound, the man came to life and stood up on his feet. So said the ekan. Obi wuye. Ana wonom ekwakwesi nipa. But then na Elijah na wonom esie ndada. Na enipa no mokwakwesi no na mbode ne koye no. Elijah dan kesesa ne nkase ne dompe ne bi kan no. Na nipa na wewu na eden. Asori abankom. Na hwa ne ka kire so obi wewu na nko woni da so obesan abankom. Okay. The intia medo echo that quotation ni say the enim ni say bi obi wu anidaso ni ho man bio because when you free asasa no so ba nipa we no abusuani bia ne ho a ogidi yesen accommodation betumi ayden asa bankwam ebio enipa wu anidaso anyina asa osofo bia ntumi anhye ho nkom se oni osimesi we ya wewu no se mu kwakwesie no betumi asora abankwam bio ene bible mu no wo kan nipa mu wu ya o musan esode ya eye 2 for now no we hear a friend is saying me offer see we ya Jesus Christ ekonya ni ohwa Lazarus de ya Jesus nyane ni Elia de yokeka ne dompa ono so esore eba nkwam ene Dorcas nso so owuye edu babu no free dan so be hwe form ema I think say Paul se Peter mu ba ko ema no so de unyane ye iso ye woni mabu ho eduru ho no ma dan pempen so no tumu se ni da so ni hope kra but ni nyina ye nyame ba mu a bibia ne ho ye impossible before God. With God all things are possible. Etino sanima we ni kire wo se edu ba bia esese ye nya Nyankopon mu ahotoso ehu nya pa ye nya Nyankopon mu ahotoso sa wonya gide otweda mpo Nyankopon mu a emfa no se dabrabo no bedi adencheche betwa wo maafa obo akra bibia ba ye kama bibia ba ye fine and we can Matthew chapter number 19 verse 26 and so oka ose oka bi wo hosa bibia wodo ho beto awurade so no edu de eden a awurade pam tide bia na nsema meka e kire na tifo ni se abrabo no ye ho te se obi a wakọ okun na bebia duro no wontumi nku bi onto apagya ne nsa se de duro no masalanda mentumi nku ma ho eden asa na wodi amanyame bible ne se wo hu ntokwa ko a ono se fu awurade onku bi ma ho enti yenya ye ntokwa ne nyina nhya nyame nsa na mmom na abrabo no ye ma ne ntene ade ba ko ehia ni bra no manyame hunu mu bi bo bra ne se beye be fata awurade eni unyonko bone enka nsem enim ento unyonko so adanse kurumu eni bi da tenase na hyehye bra bone eden ye nipa ye yemfuturo ne nso eden ye befom na mmom ne yema ye papa ne nya den eno oso nse ne yemfom so wa ye tietia yemfefo hwene hu ne se Nyankopon te asase wi so na mmom se wo fom unyonko nipa wafom atia nyame sa wo de sa adwene hye utuna beboa wo pa mede bia watuma tutu anamo ye wo fom nyonko nipa wafom nyame fa hye uturim sa bible ne se na wanya ma wonua no wanya ma me kwado nipa dwendwen bebre na sene na wo kan no manopai
Psalm 55 verse 22. Wọ́n sẹ́ Yesu sani yẹ tunyo bi. Cast your burden unto Jesus. Yẹn fẹ́ yẹ ha ọ̀nyina. Cast your burden upon the Lord. Upon the Lord. He will sustain you. He will sustain you. Psalm 55 verse number 22. To ọsẹ ba twi ne sẹ to wade so no to Awurade so na obi so mu. What I say so ya ho de ne ntumi nye den enko ene Yankopon wa ye krado ba je wo gyae ye den ema no se won fa ma ne de a on de onimi se obetimi nti na won fa ma no ye kwa ye bra kobra me so ma na mabre ne ma msere so bra kobra de du mabre nti so ye me na aboa me a wonim de kwa me wi so kwa ne se wo ameda se me kwa so di me chi hwa me a nti ye besere ye nya ya brabo no nsha nyame nsa ne ye no ye nya de ebetimi ne ye ntene ye ma ya brabo no ntene wanyame anim keke ne nya de aka ne nsha ne so no anim kwampa de be fa so na ba bibia ye de ana bohye bia waka afọ ye ho ne bebam obi wa Nyankopon adane mapia di a kire ne se bamu na so brabo na wo bo no ene Nyankopon de no ese etumi align with God Nyankopon hyehye se wo bra ne biara nyame ho konkron no ntumi mmɛn right ena mmɛn ho so ne mapa wo anim no bra kɔbra nduru ho da de bia beso da ne wa ye nso de bia na wo da so tihiam because of say wa brabo na wo bo no ene Nyankopon de ne bo abira se wo ma nyame bɛn wa wanka se nipa desen no wo behu when was the last time kra da so da ye wo da won so da ye hu no hwe meaning se bra na wo bo no wo bo ne biara wo ma nyame ba brabo no mu a wo da wo beso da ye Nyankopon ne nipa kasa e wote bia dance ade ache enti ye momode ma nyame hunu abrabo num na eye den kura na oni nyame a ofa Elia so menimpa wawuo ye kwesi na ne ho kaka ne num pekeke osoro ba nkoma na wanwu ye ne de bra ko ben da so be ni ho ma wo Anidaso Wɔhɔ papa Anidaso major stories making headlines in the national dailies in Shraba Kwajo Samibe Kwajo wubre ni ye nante aba ya katanya bra kobra medase ne akwanya wodi ama me na yemfa akwanya we so mfa nkyene na ase ema na tiefo mutie yen efiri echichiri ne benche yenka se twede ampo Nyankopon onhyira wadon papa emfa me ade hia mo appearment mekire Eastern region fo nyina ye cheche mu nyina sanso na Central region agona kwanya akon ne mpotem ne mankasim so aduro wi nipa apam Manford in fact omodo so pa ka so ne mpotem ye cheche mu nyina ye renso emfiri agona nsabanfo ne so aduro ena mia mikro mampie adwuma akon ne adwuma akon fo nyina cheche mu nyina Nyankopon ontra ne mfa nkyerem na akramanfo nso ye chiamom na bra kobra nsam no toso na wedie na poso ejemere etutu na sere na basa ama wahudi ekoso wonku ankrata hodo enyina mu ntibo mode na kotobi na kotobi na kankan be hu nsima hodo a edi ehim wokura krata hodo ne nyina mu ye hyase emfemfiri okunini daily graphic wakrata no enyamfinhia maako eduson 75 years na daily graphic wakrata no enya we ne yekura krata ba akon yomanga na ye ne ayedea nya nkrankra dia we eya ban dia ye ne ayedea na asama odi aba no mudu na wo kiremu a edika no behu ni se esubonten da ha no ma eye red voter na sa red voter no bra kwabra nso na ne di se brika di se sabi unum gali sokins no those days no bo modern eye gali no wi a na wonya sikire kakra wo no do nkata kakra guma na wakoto milk kakra dia wo no sa ne nso na ni aye edi se brika ne nyina mu kiremu a eye red voter forest no eye forest reserves no make say die akwaje ta enipa body awuram ena kwati kwanya ye fa so tufu magudie wonum di agoro wonsu nani se ye di akwane abasa di atrenchire womu edi atrenchire ewo red voter no so akwaya awrako sem a kwaye no ma se no sanso na tubonten na boa ma nipa nyansu pa no so mebunu na tumi ase ni nyina pansam a daily graphic wakrata no ede ho amanebo ediaba eno ena ye the banner headline a eda ku akrata no enu ho na mope no de ho awrehosem edi aba anopai na sanso na katafeto so dumiensa ewo daily graphic ku akrata enu ebo amane se o my god no suafo no eno hwe na disua so num nyamfo Haruna Idrisu endrada okokopie mum ewo Presec Presbyterian Boys School na Presec okọ no ma Legon heya na okirema emra okọ nani kohwe adisuafo no nim say make say no a first year student a wono mo senior high school no bi no ena no mimi no mo hyase kwa ndra danso mo maka no school mu na obo apro komyam yahodo pi na no kodu Presec no okirim say in fact den o kwa yahodo efasa computerized school selection no in fact edu ba bia ha adwen papa
o chiri ma said no mesi bi ka kosisi in fact atete pa into o chiri ma computerized school placement system no one ba be review one ba be nsachire mu kakra every say bra kobra wo ba na wie school na ba fa no be ko school no obehu ano na ebi a make say no kwakoye science obekono na kwakoto general arts aden efin su school na wo ba no yi ye no modern boss so ani kama say school anka wo pen nseka na computer yi ede na koto ba bi basa ebedu ba bi mpo obeye free tamale na ede na beto akra yes onko ayi friend say day school boarding wanya bi just abane sana aye bisi basa to chiri ma make say de enche bia abade ne hye begu akwan mu na omayen sachiraye ede afa eye school computerized eye placement system na boase be ya mofra ne kotwere BC nso hwe ne wi a wodon ba be course na high school na enkofa nchu na show ne ohaw bia enfama beto eye mofra na afi nso ahwefo ene abatan no esum na sanso na OSP make say ni din ede kisi ajapan ono ena my Ghana abane de atwa mu ete asoye kese ne to ano so moa na onye nhwehwemu na sabi obi ediga na sika ekoti kwan so a onfa ntansa mo no ne mfa ne kogina mra ne mra ene ni na man Ghana yenye sika ne ajapade ya nipa kro no wahye na egukura no na emu enkrane kirem se OSP etimi amende charges ahodo a odeto Mustafa Hamid sa wunim MP openi wabo adwuma pa na mu kirem se Mustafa Hamid mi ame wo fa se mu kirem a oni nipa makoma eye enkron eka ho no wode tensa fofora sa aka wo 25 charges ahodo bia beka ho biewa wagire mu pa page 13 ewo daily graphic ena ode nsem we ede aba emonte na sanso no kirem a private eye care facilities threaten to suspend services. Private eye care facilities threaten to suspend services. And so sensem na pa. Eye ankrankra dwuma ku a omo ya sabe omo hwe ma eni yade omutumi sa no mu kiri mi so mba betwe omo dwumade omo die nyina sensem fi no ma bi koso a wode mo dwene ho a omo nte ase. Eno so yensema hodo a daily graphic wakrata no ede ho amanebo ede abetudwa anopai. Na yefiri mani afi ya nimfa nchiri mu daily guide kwa krata nim na daily guide kwa krata no den sama ba na ochiri mu a bawamia best to lead MPP akosua manu num nsem no ochiri mu se wo hwe MPP abanwa atofo mene omo penipo obedi amanyoko nanim na wakopere omampani akonwa wo fempem yenu ne eduonu ngwatwa bato no mu no omo hwe anim se wo hwe nipa wo se fata so betimi edi MPP amanyoko no anim na do bo sha asase so no dia Obia sefata pa na Dr. Mahmoud Bawumia onukuto no sefata akane omampani abedeche o mama akane nyina no eye fake Obia mo akram na yankuanim na Ken Japan Titans grip on MPP race enti Andrew Danhwe beto dwachire misem akane Asen Central do no mashi bedwene akompre ko Canada ohene Japan hwema beto dwachire misem mekese die kire se din ona ekro no opra chire na ekara betodwa se yes over ya hodo ampanifo akoye egwo manta mako dunsia wo man Ghana mu no Canada compare ko hina Japan bra ko bra kire din wa hura di kan kwam kra ya mu kire mu a obetuma nya 53 point 2% so okokura wa pra kire and decide ade na ye ne de MPP fu delegate no wo mache Canada compare ko ede na tumpre ko pe se de tie bi na bato ne de enka se enko awieye e wo pepombo sema be kwa hiem ewo mfempem mienu ne aduonu ensia ewo pepombo so ene de twato 31st January ne de ekredin Canada akompre ko ohina Japan obedin kunim mo prapre ekire men MPP amanyoku no nipa obode ya akwaje tumi no obetumi akwaje tumi no edi ama MPP amanyoku no na sanso na akane eye opanipa no ye chief executive officer edi ema NPA National Petroleum Authority me wafasi Mustafa Hamid eni nipa makoma konkrom 29 more charges ena OSP edi ayire omo epa echi biwa afide ntansana no aye den pa de ama wo mo kono konta eye atubentuma ne ho sensem so eno no na enkane chiremu akatafa atoso nsia no mu chirim se hono engages NYDP counterparts intimike se no oman Ghana aposifo hene de den ede Christian Toto Yohono ene mo meka biewom edin sa woso a ohwe ne mu se ombetumi commission FBI ekopiem amono ne se be yebeboa na Ghana man ene mo meka biewom so etimi no makokodin sa wotiti na de hia mo amono ne US ne potem nyina ne yeboa ya gire ye ntai ne mu akama beboa ma ye ne boda no so no yetumi aboban kama se be ye nipa bonofo bi ema emefiri o Ghana wura emedi ya ewu ewo manyim
Tell see and some ho do am. Christian tell you no. At the buyer daily guide. Kuwaka tande mo sensem eti apa. Na yemfro ne kopie mu e wo the Ghanaian Times kuwaka tande bi ne manopai. Na asama no oden pa kuwaka ta no yebeka ne say e banner headline no e wo kratan fa to so 2 mienu. E wo the Ghanaian Times kuwaka ta no o say the most authoritative newspaper na o kire mu a bra kwabra obahu se nwura bi e wo kuwaka ta ne mu ha no mu say na eye nsuo etene fa ho no na mu kire mu a we choke Wager Dam spillway. Communities risk frightened. Enti bra kobra ukopie mu Wager ne mpotema. Onim say Wager Dam na ho no mo no edum pempen so bi a omu bie. Enso ne yama na ebusu a titiri ne nsutobra na ade na pese bebu afa so sa na mpenifo atumi abie. Na dam no atimi atene se be ya emu mfa so na Ghana titiri ne nkra bepre ntem nsuo no ye ho nkokire na kuwakata ne kiri mi se mikase no enwura fa baby a omu bie nsuo na efa no enwura age ho no nyina poso ema ho no nyina twoki ekwan na baby abio enti sa eka na omu bie nsuo na efa mu kro no se be ya Wager Dam no ebu fa so a na se mpenifo bia enyiri mfa nipa no bra kobra mo se yenka nkire Ghana de hye se enwura age ho nyina boso nti baby nsuo ne befa no ekwan na ho bio enti Ghana de hye mo amtete sampote mo no mo mani na ho pa ifiri so mu bie nsuo ne na se kina nsuo be yira fa nipa na di ekane munsi ye kura na fa nipa dada na sisi ye kwan na si de e kire tin to mu kire to mo mani na ho pa na mpenifo anya bibia mfa ho de a Wager Dam no mu bie pe e kire tin enipa ho do nsu be yira form nkra parliament mu no e be ha adwenye pa na make say no we need 300 million Ghana cedis to dredge and the cells water sources Ghana Water Limited ena ekeka kan sansemi katafeto sumi no edumienu no mu kire mu a Black Bombe hinya sika botene 300 million Ghana cedis na mo de atumi adreje nsuo no kano ne ade aba bia wo mo sources no wo no ba bia mo fa so mo nya nsuo a wo mo de wo mo 10 pant ne ye adwuma ne ade no be hia 300 million Ghana cedis etim de abɔ adwuma den eyi ya kam ne ade aboa ba wo nsuo no pipelines bibia atumi atom kama de ama wo no ne si ade ne man kwankan fa ma wo no akwaka ta ne fa to so dumienu e wo the Ghanaian Times e de ho amanebo e de apa. Now, we will support VRA to ensure energy security minister and not to ensure energy and to ensure energy security. Enti oswa for sure my Ghana hone ne ensem so ye me wofa se John Abdurajina Paul H Remua abane beboa na so na yakra so beboa pa ma voter level authority for net tumi aboa ema bibia konkane e de amanya hone ne ensem ne so kuwaka tedi that's why daily the Ghanaian Times amane board the buy no no na yanko yanim na yanko pie mu the Ghanaian anasa the Chronicle the abano chim say Ghana and New York police joined forces Ghana and New York police joined forces into mu chim say o my Ghana yan ahobammoku police service no na finsi New York and obi beka say New York City o makabum ebeboa se be yam eya counter terrorism and that so urban crime prevention ene ne ma ke ka ho nyina betumi ampoa se be ya yen ahye so no enipa bi a awudi aba omutirim ne ebeto ahye o man bi so be di abro ebe sese ne ma ne ade no wo betumi akabom no mabo adwumaden ahwe se be ya obi antum be free yawra emeto nhye yen so aso man ne ho bambon sem titiru efa yen ahye so akosi boni beka ne se boda no wo betumi abo ho ban na abo na Ghana asomdua na sa ho bambon sem no etimi ako enkanen na sanso na Environmental Protection Agency EPA4H rema ajeta na enkrabopreman tem de mo chirem se domestic galamsey in Accra black mo chirem a omode bia ba ha no se na enkrabopreman tem ha no baabi ena galamsey ni kwaso pa wo kura mfimfin a enya sim kuma na se de mebu na tumetutu fom e de excavators ne nteche pa ewo enkrabopreman tem kuro no mfimfin ha baabi no ehu sisi ya galamsey ne de enya nkurase bio enya kwayem bio sisi na de adu enkrabopreman tem mu ankasa ema enkrabopreman tem baabi omu tu galamsey na ehu pa ento mo chirema mpenifo mo nsore na de ekọ ne de so ma hwe ni ya ebe yehu pa ede ama omen na yento aso ne yenkọ yenemu na yenkọ pie mu ewo the Daily Dispatch
the dispatch the dispatch ko wakata ne de bi nam na wo kyerɛ mu a ɛyɛ MPP amanyɔkuo no akonwa atɔ a wɔn mo pedi pakɔ bɛboa na watumi akotu franco ade ama wɔn akɔpre ɔmampani di brɛ no ɔde ho nsɛm de abɛkyerɛ mu sɛ deɛ duro deɛ delegate no ɔmo no betumi decide nipa wɔn mo pɛ na watumi akɔyɛ flag bearer de ama MPP amanyɔkuo no si ɔmo kyerɛ mu sɛ delegate n'ani abra Obia nso yɛ ward sɛ nya hwere kra na koko na asoi koko pa ɔmo ne nja mo kra saa nipa num ne de wɔn bɛnom mo pa sɛ somro ɛtare aboa krama ho no anase wɔ so no ho ɔbɛnom no pa ma nefu abɔma efisɛ we de akwanya na aba no entensi we besi a mfie pii mu mfie pii ense bi asi nti we de entensi da nti akwanya ba de mnam ka kyɛw ɔmedi pɛkyɛ na mo pra prɛkyire nsensem no no na the business analyst edibi aba na wɔkyerɛ mu a Ghana mampani John Dramani Mahama etimi alanche 1.5 billion special economy zone today entiene na Ghana mampani lanche 1.5 billion special economy zone no oba papa ho ntoma ne manema etimi akonkan edi amomai na sanso na Primpack or must strengthen partnership with NACOC now to support national efforts against drug abuse. Nti omba beboa pa omo abe fontaine tan so ne online portal si and efin so ko ankrata ho de baba bontinya print newspapers na de omba beboa na wo ne asoye hwe o man Ghana ebo ban se be ya nubone ntumi ntiatesi o mayimu no ebeta wo machi aboa se be ya mebu na ne wɔn mo kɔn do a ɔte hɔ no ma na wayɛ twintwan sɛ kyingam yi de ɔpɛ ne wɔgye na wano num bia bobɔ bi na gyesɛ ne make say no na ɔn na eba na wayɛ tentan sam ebobɔ no ɔzi ada ɔmo terms ba ko aba na sɛ ebobɔ no gutum sɛ no num bi ne ɔba ohunu kwan na ebobɔ no daniyam ebobɔ ne saa na ɔba hu ba bia wɔmfa wɔmba bɛboa na wɔn ma ami abɔmɔden a create awareness ne ade na aboa sɛ bɛyɛ a sɛ nipa hodo ɔmo nam koti kwan so enum no bɔne a ɛhɔ mapɔmuden no ɛso etimi ate ɛwɔ mayi mu a ɛne ho so ensensem ɛnono na nkra na beto dwa akyire mu sɛ ɛyɛ Sameda ko director of ɛyɛ strategy research and communications at OSP akyire mu sɛ no bad blood between OSP and Attorney General Sameda ko clarifies integrate fetesunum ɛwɔ the business analyst no order na di say enya dia office of the special prosecutor me wafa se kisi Japan ene oman Ghana aban lawyer pani ono kwen so hwe atenten so ewo basabasa bia de omo ntem dabi omo kapa na omo nyina din sa woso abode ne pa bi omo di Ghana sika no omo aka bom na empenifo atumi ache wono mamra etimi aye adwuma wo mayi mu bibia da din to obi anka na koma emfa ento ne yam na enkra wa ka to dwa kirem say ensuring accountability Special Court to enforce Auditor General's findings. Enti empenifo chirema Ghana mampani gusu abo adwumade so obehwe na se be ye beboa na Auditor General for modern hwehwemu na obi akosom abi asom omanya dum pempenso be se hwehwe ne nkrata se mu hwe nkuntabum ne ade no se kotodwa se nipa no ayemfumuso obi wabo man Ghana ka court bi e be special court de ama sa findings no hwehwema hodo betodwa na ya bo nipa no kwadu na emra kwa so no yaje ensika yaja pade na ekodi ne nchen yatumi age sebe ya sika bi anwunu gu kwa no yebetumi de yabo no magana kyekere no etimi akonkan Ghana mampani kyem se nche bi a yebenya special court ede ama eye accountability mekire eye auditor generals na omaboa sebe ya nipa bi di sika yebetimi age na bibia etimi akonkan na sanso na kuaka tana se katafeto so no mekire se 2 suspects in gold smuggling case arrested timpa minom susu se wonom edi sika akọ ho dwa obo koti kwan so no mo diska koyi edwane pa bebi di afa penifo acho o macho wonom ekire din akwa katai ede ho sensem ede aba daybreak ede binam na daybreak ede aba na odensam nam na okire mu say Sheila eye azuntaba fight na Jane over NDC Women's Development Bank wadwapa ma me ne prepa mu kire mu say eba coming up sensem na epa no mu kire mu say eye Sheila azuntaba fight na Jane over NDC Women's Development Bank. Omo chime se mami ba yi mo shebo se mo de development eye Women's
development bank bi ba beboa pa bebo e manage dom se be ya madwadifo no betumi akon kan ya me man so adwadi na kama pa na me nuan na edwa a wone o mampene be de kire ayantam a ne bufu afu no enya se mkuma kra sa ko jo nim Sheila Azuntaba Miss Ghana 1996 achepa 1996 ofa and winning Miss Ghana 1996 okay of course we're not KKD MC KKD and the winner is Sheila Azuntaba Miss Ghana 1996 na ene se na me ofa si wanyino KKD 1996 when na MC so that time no na won fie be say because na entity film wanyino ho adwan pra kwesi chi da kwado so nim say nonsense nkofo no dey o mama ne position bi sa nkofo ya Qnet fo no o mama ne position say o man ga no na enye o na o ma no toto nema emwa na o muntumi hwe na o mo nam kwati kwan so bu nipa fa so fraud no o muntumi ntu ase ma wo no nti yama na baso say o no ogbo adwuma o EIB network nyame nhira pa na ebra kwabra se ha na mo no kura ka tan di bi nam na wo chiri mu a page 3 and 4 katafa toso miensa ene 9 ewo daybreak kuakra tani mo no wase freedom in truth wo kan okra e kire din Obia tata okra enkwese hwe na wo kirem sem se wonim srem sai attorney general Dr. Dominic Ayene na be de kire na wo kirem a wasnobo attorney general job no edna ne kirim for not day parliamentary seat nya sem kumon champion man atnase ahunu se debi appointee di aba na aba udin adu ba bi na se aba ni ho no mo betumi ye be yi wadi se aba na ekwa a wo hye ne botomu anambo se Ghana de ya to aba wi a ministries ni ye gubia ye tu obia ji obia de brefre ni nsema na meboa se siam se kisi aja ben na the position da sukura no na gen mensa so mo de ande da ho kita wo mo mo aka na de akire din dodo na obia de dibra to no na mo kire mu a senior man nani abere se North Day parliamentary seat no ope okoye MP ni de anya hwe kura wo kwa every 4 years bia obenya be 4 billion es gracia kudi eno tinzi ye to so abante ye to abana ma betumi atena so saa anya sa abana kwa wonfa wonko ho na ye de pa nti se mu kirim se osnobo attorney general adwuma no mum no akwa akope MP na di MP ne mu ode saa on tell us otumfo bisayo so okay asante nyine bisa say na MP fo ne kirim say sa MP ni kura nya adwuma bi aska bia wo mu kura akodi kura na hwenim obre na abre sa na asante nyine say na ka hwenim a anka nipa ekum nipa akopa ma hye bedwa dibra dia na emu ode pa maybe say me wo fa say wana bo Collins amankwa owusu amankwa maybe say no say parliament na da na Srai Mensa grabs a lifetime achievement award and so da ha no man fa pay mpenifa bona baso ni kapa na Enquires ni mu ase na said Dinketia San resigns as MIIF deputy CEO nti me wo fa ase NDC amanyoku no one national chairman General Mosquito ne ba ni den dinemu de pasan Dr. Kwaku Asiedu Nketia wa resign e de free MIIF deputy CEO no wa resign for the free okra e kire din onye adwuma ne bio na the daily searchlight was search at no light no ko no de binam no kirema Tamale Frame Television Academy wins excellence in broadcast media education award tintikata feta so mianso na mu kirim say Tamale Frame Television Academy na tuya bo modern aboa pa na mudwumadi omudie in fact efa disuane nkyerɛkyerɛ na akɔ nkan pa magaba so ba in fact ekɔ nkan pa ko akata din da so no eye the daily satellite ko akrata no ede ho amanebo etumi ede aba sanso na ken Japan likely to win MPP primary make say de empenifo keke ka ho nsema sese de aye ne de bibia de din academic Dr. Evans Dua na predict sese de tie bia Canada akompre ko ohina Japan wa hwe ni ya enka se yento aba ni wi delegate fo no etimi ede tumi ne de ama no na wakodi MPP amanyokura ni ma ko wakata no de ba no hwe Canada Japan fo ni da na nensa no o si yesisem nensa ne sei no ye no yesisem sana nensa na ekire wo ko wakata nanim yesisem
to bi na wo kan obehu de mekan na bra kobra asem ba kwa beto de ma awerɛho papa na wonom ede HIV AIDS ehun ahyenso de ne de aba na mu kirim say 42 new HIV infections in Ghana every day. GAC ehwemu no page 4 katafa toso enan ebo amane say eye HIV kodi awuo mu wawa no dakru bia nipa makoma aduanan mienu 42 ininya HIV AIDS ni bi da bia eni ehu bakobra eyi ane ye 300 afi ba ko how many days 365 days 365 days enti yem fan time say 42 pinso se de be nya 42 na yem fan time say afi ba ko no nipa makoma 15330 ende benya HIV AIDS e wo mam se to aso saade a because mpenifo chirim se isi ano da bia 42 new cases HIV AIDS no etutin asra ye ho saa wo man yimu no nipa makoma aduanan mienu enya bi tebiada e wo man yim katafeto so nan enti ehu papa say ye hwe ni yi na ye ka ho nsem sanso na Ghana Water Limited require 300 million Ghana cedis to the sort major treatment in intakes into omuchim say management director na eken katafeto so num says here they said the aye no said the ma say sinsu ni de ombi hia say sika na ntisa ma so be hyepa e wo mayim na yemfa daily post into yensrebo na yenkoya nima na dwumadi ahodo na aka nto aso a if a chief justice takes benefit she denied others that's misbehavior Titus sorry fires enti Titus sorry na ode akane o my Ghana temuafo peni me maame Gertrude alabesa batekinomfo ni da na otutu bi de ama no ha na okiremu a chief justice say onya dodode ne adeatea nanso Gertrude alabatekino okiremu enipa bi de ho no ma ono no amra okwanya koso ma omo nsa nka omo de omo nsa nka page 4 6 and 8 eno no if a chief justice takes benefits she denied others that's misbehavior enti wamwa enti ene na ni abere so okopene de akira kwan de a sade we ya oma manfo bi nsan kan mo de no ono so ne de no sa pepepe ne be ya kuwa kata edi anda so de prepare akire kura no the Daily Post kuwa kata no ti black obran sabna de do so de danso no yenyina we so ne fa kuwa kata mo bo so no yemfense na me wofa ba ko ogumu akrama ne pe me chia ne den de Mr. Dazi sina no pe me chia no me chia ne pa ne ade hia mo ogumu akrama me chia chia mo nyina no pe kwadu na pe me das but when him said ne under the Parliament of Ghana resume and then after 3 months of break and then the Parliament of Ghana resume na fi what na say na agenda ba ko ani wo behwe the vetting of the new Chief Justice and the pay wo behwe na fi wadi hu komo 33 minutes after 7 going for quick commercial break here ba Anidaso Wɔhɔ mo bi adwumadi no ye beto aso stay tuned. Minia femme waso ene wo mre kakra na menka DLFM Plaza Hotels one 71 trail se wo bebe bia ye meetings and conferences are uni how because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo bebe bi ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana o pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogo mi na se ani pedua mu nyina be yo fam anom dia mehwe bebe a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. Wontrini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee. Weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum. Nebe shekiu amawoniaje. Echegusa. Oh, DLFM Event Center. DLFM Plaza Hotels. Edain papa. Inipadem a buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdwe dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busua abetinemu for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Etra kwan ewo obotan so ene atechem ya ne nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ye ne fire
fire service station no in di nhwani mu. Se wo kwa denta, ye ofrafra ha, obetumi afra yen e wo homa yi so. 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Ekunim die mrenu asaba afedie me wini sa ase obi ani abre esisa wadi jollof do. The luckiest season 3 aba we ya akwanya ebema waso wo la kahwe na se utie yi a ubenya sika gu boto ye wo akwan mienu a wobetumi afaso abeka sa agudie yi ho ne edi kan no fa wo phone na bo *712# mia ba akoso na wankasa to ticket ne ma wo ho ana mia mienu so na to bi ma wadamfo wo feel lucky ana mia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo ana se mia mienu so na wankasa yi number wo pe fa mobile money tiaka enu ano no wabeka agudie no ho kwan fufura obetimi afaso ede wo ho ahye agudie mu enu se obebo thelukkiestafrica.com e wo internet no so se bia mia community ticket no so na yi wo number ana se ma system ne eyi bi ma obetimi ato ticket no ama wo dofo bi ana obaba open asem se wo Ghana fa baba money tia se wo ni Ghana na wo amanonia ene fa banka ni tia ticket ba ku bia betumi abo sika no ho empen ahenum eyi ye matsa ye pe na nia wo community bedi nso betumi aye mohudu bo *712# ana se ko thelukkiestafrica.com yen kambom na yenya lucky na lako bebia shawo ho so enya ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata e chire wo Caritas lottery platform no so the luckiest. Luck is everywhere, for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere, for everyone, yeah. What do you do when you need some money? You go free hustle, you go bread, but you need some luck today. Just dial *712#, make you play the game and win. Everywhere, for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere, for everyone, yeah. You could be the luckiest. It's official. DLFM 106.9. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune in to the breakfast show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. Right here. Hey, Baba, dance on be road and y'all quite true. Hey, Mama, hey, Papa. Nasikani ni banko. Hey, mama, oh, mama. Benjamin, who born and I take you. Hey, mama, hey, papa. Mama, nasikani ni banko. We are still here, yo. 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 We are still here, Mama, oh, Benjamin, who born and I take you. Hey, mama, hey, papa, nasikani ni banko. Hey, Baba, oh, dance on be running out, but hey, mama, hey, papa,
Oh, Missika, Sika, Finsika. Ebi efi, Sika la mona sumba mini hape. Yo no yo, he know. The bisha uwa kwa jambo jay pampa. Baby yo na Sika ni pampa. Nyami krona hasi. Ema yenye bedi ya wera nyami krona hasi. Ensenye nwende ensenye yao. Basu yo bafu onadu. So your boyfriend no boy abane wa. Empio na sikani ni banko ya ni wane kwani wa. Kazunya ni to model pro. Yo papa, na sikani ni banko ya ni wane kwani wa. Kazunya ni to model pro. Yo papa, na sikani ni banko. Ofa bewa mama adio. You just to see ABC more. Girl, I need to arrow for so many. You just to see ABC more. Yeah, yo, but you know. You just to see ABC more. Okwadofo ekokan osenka fungoma. Exedu, nchemu dronkron. Dronkron no na SEO osi. Sika ene ye adini nara. Praise the Lord. That lady and Ofata me. Say wanna sue me, no do me, I see ya, do me, and to go. I dare ya turn this road, like you did ya. Yenti, odonya, no papa, odomi. I never quiet me, baba, nisio. Sika, media mountain is a ocean warrior motosa. Send me one code of Bianco. Sika ni one raza. Gani bakoni ocean warrior. That's the area of my family. If I meet me on the young quite drove you. That's the candy me panko. We are still here, yo. We are still here, yo. We are still here, yo. Kaneko. We are still here, yo. We are still Ariasm Senipa Benya wa in free wo here. Every idea to be my young one drove at it. I'll pay my men can forgive us speak out some fama. Premature ejaculation, sexual weakness. Bema was so to me, Gina, Naso Papa. Friend, give us speak up so. Give us go capsules. They are better man so mount Sankabi. Very effective for waist pain. Quite it. I am Tim Hawa. Don't need give us go capsules. Give us a balm shot. I don't support your immune system now. So I could tell malaria, typhoid. And I feel join days. Black stuff for my suit to cash up. Obia. Give us speak up sauce, give us cool capsules, give us a bar mixture. Send me one code of Bianco.
Experience the ultimate in comfort and luxury at the Ofosu Plaza Hotel. The Ofosu Plaza Hotel. You go for the at the chairman of your Butanso. I would have read yourself. I didn't for her. Your comfortable, luxurious rooms were her. And they showed you for Plaza Hotel. Conference room for all your conferences. Salon Papa B. Restaurants Papa B. Local and continental dishes. You know, what's up, Becca B. What do you for Plaza Hotel? The rooms near come out. Services in the sea are good. Swimming pool. I come a correct pa. You for Plaza Hotel. Go Piemo Frodia. What a chairman for Butanso. I would have heard your Santa for Fraha. Also from Penifana reservation. And I say Enquiries 05304 58834 0530 458834 020 7979 461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort with your Fosu Plaza Hotel. Well, luxury means comfort. It's a winning season again, and this time we're not just chasing wins, we're collecting them. The luckiest Akradiaba. The luckiest Akradiaba. It's bigger and better this time around. They bet me a change your life. Well, if our mobile phone is here, I'll start 712 hash. Options option 1 kasana water. Option 2 I want to water the amount of Frobia. The luckiest Akradiaba. Because I submit to me my system now. I generated tickets to the amount. I want to me the gravy. I go papa. Now what them say tickets back bet to me winning 500 times the amount you stake. I feel whole community knows up. It's been 10 times and over. What the farm mobile phone is here? For the luckiest Akradia. Also found who should have also dear grow be water. This is Kago, but the luckiest Akradia. Come apart. This is your golden child. Upon let's get lucky. I'll start 712 hash. Also a great DB. Asam daba. Nana for ya tia asam nene. Asam da ya tia no. Asam emu hwampa. We Abi Back Enterprise. Home of quality bills in your papa bag. Abi Back Enterprise. And what's something I make for the Amawa? Abi Back Enterprise. We've got a wide range of clothing and accessories for everyone. Man and man tidy papa power the aba. And man top by quality power. What the name be about? And maskets the type to be a babyano. Abi Back Enterprise. And memages. Member trousers quality 1 pa. Abi Back Enterprise to be about. T-shirts and shirts about. Hoodies in our pair. Sports t-shirts in our pair. Quadantadia. I told them enough for baby at Tontadia, the Amamo Frano. Abi Back Enterprise, I'm in control. Brana Belgium Quadantadia. I will be a Upebia. Quadam Pabua. Uniform Pabua. Ubaga open now. For sportsmen and sportswomen. The tracksuit Papa Paba. And they do Abi Back Enterprise.
The bags are with you to crying in the Biaba. Your bed sheets in the pillowcases. I told you, brother. Maybe I will swing your business in Bianca Bay. The first bill, like just don't do one idea about it. Was so bad to be. First bill, no. I was Jessica Fagubo Top. And I Abbey Beck Enterprise. Abbey Beck Enterprise. Home of quality bills. You're that check, right? Domain Total Filling Station, Chewa. Domain Total Filling Station. I let you know one for Abbey Beck for now. So, Ramajo, Yama Papa 053 812 9775 053 812 9775 020 815 6691 055 902 7012. I'll be back Enterprise. Quality you can trust. I'll be back Enterprise. Home of quality bills. To one no better to me, just say, but I'm not bill nibi, beji force Bailey, Papa, na kotona Jim for what? Why? I'll be back Enterprise. And your money, you're correct. Pa.
There's a woman, oh, and then I come on a good dance, so dear. I wish like a single man, I didn't go. So, no need party. Someone tells me every day, you're to me, I see the sound running, but you see, oh, and you see, you get no. Someone tells me every day, you're to me, I see the sound running, but you see, oh, and you see, you get no. Yeah, you was street crowd, yeah, you was street crowd, so money fast to not and you was street crowd, yeah, you was street crowd, yeah, you was street crowd, so money fast to not and you was street crowd. I don't want to do some talk. Would you want to hear one of us? Fanya Madro, I'm one of the other. But you for so very high. Or brought you out who do your doctor. She grown one and many a year. That was not be a kid. Follow yet, one you want to and you bring quite you. But you see go. Yeah, you see you know. Yeah, you see go. Yeah, you see go. So money pass on that away. Yeah, you see go. Yeah, you see go. Yeah, you see go. So money pass on that away. Yeah, you see go. Amigo Donza, no llama mi anafuba, a mi magnima udimia. Benye yasima masa, atuba niona unyo busini. Esini usrikwa, yeni usiri uyendo. Yeni usrikwa, yeni usrikwa. Susumani paso nada, yeni usiri uyendo. Yeni usrikwa, yeni usrikwa. Money that's on that way. You was free, yeah, you was free, yeah, you was free. So money that's on that way. I won't wait you mean to me, my fiado. I do what you mean to me, my fiado. I wait, I don't quit you mean to me, oh, I'll be
Yes, I mean, the big cone, the moment of my figure, the woman, I come in, feeding me soon of my yasi, the big show. I mean, to me, who say, Tipaya, and Anka say, I come in, or that him as intimate how to so gain and be two and more back crowd. Even what you can be some once a week, if a press be so for Koran who wants them. Mammy, I'm a to your mother, connect him as in a day, Timuan, no, we jump him. But I would have forgot baby, in the castle brack, you are the cassette, or you know, be fire good. But the time I would you when she began to Serana Pakai, and yes, I bug a big loose, and some motion the boat, and so many wish I had the back of the bucket to one die. A yard to walk to the tins in the air, and move I can see a hammer on the mind. After 8, 106.9. I was a special good morning and come and say, Kwame Papa B. Say, Kwame Papa B. We're ready in the live. I ran walk over research what I for. Papa that to say. On your live on Facebook, Obia, I share link number for Robinson. To me, I will be on a page. Live on Facebook, live on YouTube. The moment of my figure, the woman, I come in, feeding me soon of my yasi, the big show. I mean, to me, who say Tipaya and Anka say, I come in, or that him as intimate how to so gain and be two and more back crowd. Even what you can be some once a week, if a press be so for Koran who wants them. Mammy, I'm a to your mother, connect him as in a day, Timuan, no,
jampem beja boda fugo baby inti chaso brake wa beka se odi no be fire good me tete ma bochi benchi kuto sira na pakai me nyesa boga beje loose se mo hyenebo na so bi ni bushi aje beka fi se de back to one die e ya to me tete simbia e mo fakese e ha me so me mine After 8 a.m. here, Anidaso Wɔhɔ Mobia. And I pay Mabel J. Uwe Jumadi, you know, all the way from Spinters. Mabel J. A.K. Akosia Sewa of House of DL. And I pay Uwe Jumadi, you know. Joining you live on Facebook. Kuba. No, I share link. No, I'm off for being so. To me, I should be on a pay. Lumba in Supernatural Mineral Water. One other room. And the discussion segment, you know, yeah, bro. And I pay a bedding come on. And come on. Oh, as usual. In Shraba Quadro Samibi, Atnase, Braquadro, Machibim. Major Sabracobra. Bibia Bocodian. Yaminadum Bibia. Yababak Bim. And Yababe Dim Commo. Quadana Peme Pessi a Dim Comobi. And as Ghanaians, you shed down pay attention. 1 hour pay attention, so no. Dear, what can I say? Dadana, Enkosife, Dadana. Yeah. Now, the Office of the Special Prosecutor, OSP, was established in 2018 as a gold standard and flagship specialized independent anti-corruption institution in Ghana. A Office of the Special Prosecutor. Yet in a fe impimienu edidu watching 2018 as the gold standard and flagship specialized independent anti-corruption institution ewa Ghana hanum. Yet ya bedwa ko say yenhwe na fe wona wadu aman sika aya bibia wo ho anaso wodi waman sika yi aya wana kasa wo hu yie no yet ya bedwa ko sempanifo hwe na fe wonya investigations as an na me hu dia ekoso me ni wa wutie dia. But what do you think about the Office of the Special Prosecutor? When you made the sign eko ye and I say ye kwadwo I mean you want to pay. Right, back of Ramada na yem fanchi akese na se amenity for no na yankasa nya hopon hira wo mo se de bia da mo kan ye ho anopai nso wo do mafidi na to DLFM 106.9 and answer na metiasi Office of the Special Prosecutor and Seminole no. Mamen why are they we in 3 seconds na mintinsim na yankoye. Right. Endra oswafo no hwe man Ghana dusua so. Education Minister. Oniminyam for her na dusua the betu dwa se wo hwe school placement system na. In fact a hard dream pa ntino. SMP 40 na se no mo review and me hu say you step in the right direction am. Say penifo to me 200 my beboa and ade ba ko ha twen wo hwe ekwan hodo afa so am ofra bia kwatwere nso hwe a utumi so bia boss so once pa just school a wo pe no be ko na kire tin and ade ba ko asan ko pie mu kro mu kire mu edu ba bia e bia wo ba ne kwa akoye obi a mass na wo kwa so kwakoye eno na wo pe a wo kwa akoye okodu ho no ma kire tin ya command general art e bi ko ye science me ya command different course Ban say hadwen enti no sisi ase de o ka no me hu ni say so mutumi nyansa kire mu a na bibia betumi atodin dia enke beboa because eden so bibia be ko school be wie na ba bia ri abofra na akoto in fact yentwona shupi na wo ma yesempani foto mitrase na wono mo pesa awo ha no puma sibre because basa de how pi na bra awofo no mo fra no so koye standard sa na afio ma ye basa ebe yenzu so so ma di sua so right
nti ebese na mpanifo no mu nya montumi nya hwehwem na munya sa review no munya review no na mo nya hyehyɛ pangu akwam se be ya sa school selection placement system no bibia betumi ayɛ kama se be ya desuafo no wi school a nti ni ahyew ne sika gigye because eba ne sa na ba tan bi ho opɛ bibia ma ne ba na agye okotuatua sika yenim krum ha so de yenim se de yesu mante bibia besi bia no obi create avenue for it na ode agye sika hye botom nti ebesere na so ha no to ntwa right black obla na gentinsi office of the special prosecutor nsemu me wofa se kisi ajaben said e wo kano no abanda da etwa mu me kire eye MPP aban ye etwa mu na Ghana mampani dada na na de danko akufu ado ede no ede asoye ne ba ye se mo pa asoye bi beboa na o mai mu no edum pempen so bi na se nipa bi enam kwati kwan so osoma mai Ghana na ode o man sikasem egura topre ana o man Ghana japade bi akodi sa nipa kro no ho no ma ese yetumi ede nipa ne famra kwan so ekogina mra na mra ene nipa ni di no se de ese na efata na eno na no pe no ye bisa se ever since office of the special prosecutor eye Ghana mampani ete eye 2018 bepem sa pempen so we no ejapade be pa na Ghana enya na yebu nkunta nso asika be sen na Ghana ahwere e wo so asoye no nti o ma na yebu nkunta ye koyenim ye nya so mfa so asoye no so mfa so anasa asoye na yete ye no o men ye bo ho ka eno ne nkunta no pe pese yebu bi se bra kobra ye bo bra ye bo koyenim ye nya den ye monsan Obia odi dwa bia no enim se na dwadie mu no so wotena se no de niam egu nsane ni ehunu se dwa na medie no se de aye no me de niam sei ena ekofa niam store na metim no bia me rente e bia miam sika na me de hye mu miam sika na me de sie odi mfie bia su anim se ade na me ekofa na se me ton no bo sei se be ya betumanya sika tumi recover e kana me ye dem me boy no and ever since ye de bra pani kisi ajaben ekwatena oyelo ya nimlem ni pa ekwatena office of the special prosecutor hono mo no bepem samra ye kese no aye nsempi ewo meyin na bra kobra yemu nkonta kakra bi ewo ho yemu nkuta ketua bi odi ye nye mfre akire mu ye hya se afre nim ha ya ketua bi ne hwade 2018 Ghana mampani dada na nadan kwakufu ado ede ne betena ekonwa so mehwe na se be ye nipa bi nam kotikwan ebo manika ebetumi agye yensika no odi kan ne kwatana 2018 ministry no finance ministry no that time no kan ofoliata etem sika botene 3,790,000 Ghana cedis na de commerce ene so monye ne nkobua Ministry of Justice and Attorney General Office budget of the special prosecutor na nkobua adwumaden wo honom na enhwe ne toto niema ewo 2018 and about 2019 amudi sika 180,160,225 any sika ekwaso ye honom inti first one ye 3,790,000 2019 second year no eje 180,162 180,160,225 ekoye ena ye sign bar 2020 mfimpim yinu ne aduno emu no wo de sika botene 138,146,482 eye sika 2020 akwama ba sika amade kwama aso ye ne se wonje na onfa mu adwumaden hwe se be ya nipa bi ediga na sika ebu o manyi faso ebetumi aboa na yatimesi ho ekwan mfimpim yenu aduno ba ko 2021 124,103,085 eye sika impenifu twa ye disi wo 2021 na 2022 mfimpim yenu ne aduno mienu mu ye de omanga na sika CD 138,852,800 Ghana cedis ene disi honom edema asweye that was 2022 yamra 2023 no sika ekwa honom ye 129,549,380 isetim 2023 2023 129,549,380 ene koye 2023
kunta kakra efiri ho no ma eba no ene ebubu ho a na woba 2024 no mu a 20 menya 2024 de na 2024 no omo allocate 149 million 149 million 5,669 any sika bottom no kosi honom. Okay. Ena 2025 afia ye wumi sisi ya pempren yan aban ba ye 2025 budget no. Womo de 146 million 750,289 we ye sika hodo a ekọ so kwa figures abobo nyina pese chese. They make sure say sika Ghana ese no ewo Attorney General, Minister for Justice and Office of the Special Prosecutor hono no. Sika o man no ye de kọ ho se yakwa homabu sika. Kwa se sika na ma na chi o. Sa million na ebobo ne sa no. Ghana sika o. New Ghana citizens ne ebo ne sa no. Sa 146 million 149 million ni nyina no. New currency asem na ye kan. Enye old currency o. Ghana sika ene ya boaboa no de akwahya so ese enkoboa. Na enkokuntia pro ne kankan. Se be ya sika bi enipa bi nam kuntuna se bedi no. Ye betumi de nipa no ekogina manamra ene wono mandi sade ese. Ever since me wo fa sikisi agya ben Ghana man panin da dade ne kwotena be nwa so yi. Ghana fo pi bi se bisa ye ho se ohwe sika botene a akọ Office of the Special Prosecutor ho no edoso pa nanso die pa no man yenya dia free saa sika hodo na akonum aya ne yempese be bosiremu kanti no ye ka na ya kire sika hodo akọ ene ade am na yenhwe dwumadi obaye no wadi any even Attorney General ho no kra ne Minister for Justice no saa sika hodo ekọ saa so ye ho no bra pa o mode abo ama Ghana no de ahina black obna wo hwe Office of the Special Prosecutor ho no ma enipa kituwa bi pere papa yatumi abo mo ntansa nanso okwape na okwakodi nkuguo na Ghana for beka ya emere bi atwam lawyer Kiseja bembe ka kire Ghana for say meyenka se obae no mo bere bia edri say obono homoden de bibi baya achievement ba ko de baya ne ye obelanche Youth Against Corruption Initiative Youth Against Corruption Initiative or the buyer. I would me say, or this animal ban a Timia bois, Emma Ghana, Yatimia broke over 2.8 million. A ghost name, Sikabia, Nipebi. Edidi dia Munya Juma. Now, Subusumdu says, can come bang accountum, no mko yidino. 2024 says, Kawi, Utumi blockea, Ghana 2.85 million Ghana cedis. Na black obransi ye bunkunta edi se sika yo ka se eye no krese ye block se sika 2.85 million Ghana cedis nimpa sika bia edisi wo no so wonfa anko pro ne kankan na black obra afi bia sika edisi wo no mo no afi bia ne ho ne sika no kra ye chemu 10 kra se sika wo yo block ye no etumi dudufa for budget allocation e de ma wo mo no ye chemu a ye chemu 30 mpa sa 2.85 million no enduru sa sika ye de ko emma wo mo afi bia ne ndurufa omo di bia toto cars employees enipa wo ma for mo adwuma nso so aketua ne ade omo tua omo tofuo ene ade di dwuma ne ade abosum do a omo gi aketua endizika we nyina ye Ghana man sika ye ne adwuma ye no wachetetete ye to kakran na omo di akwahye saa so ye no mo se nkoboa ne nkopro ne kankan na ade ba ko a Ghana fo bisa me wo fa sikisi agabeni Black obra ni misa nansen beto dwa se kisi ajaben echiremu a akane o ma Ghana futu samfo Ken Ofoliata omu chirem so de criminal charges beto no so te emra Ghana ema na kwanya so gomesom na omebo se be ya Ghana sika se metutu yi no kisi ajaben de beto dwa se Ken Ofoliata enam kuntuna ase abo man dwirem awia Ghana sika de agu ne botom Enti or the Interpol red notice at the command so ba ko chene be bi owo na omra obeka ya moko Ken Ofoliata fie ekodu babunum ko bu ni punu nyina ni omo so mo the national security for koye mo ko ne jale nyina ko biebie ne chance so okuruma ma na yere beka ho nsem so mo omo abetututuo ade ma hunahuna ma omo yem nyina hyehye wo mo omo kirema Ken Ofoliata tu kwan ameke so ama no ne a wosa ne ho yade
Into a chira muso munya abotre no hoto na obeba. Na Ghana for beka ya January 2025 on OSP as identify say Nema pi na akoso kanofulata apenso a wabo manika otina mu ba ko Strategic Mobilization Ghana Limited SML ochimso more expenditures being related National Cathedral Project oman Ghana sika akohyiemu no nye sika kuma oman ya bakagu kwa ya bakagu asa sika we nyina ya de a say yetumeje edi free aka ne oman Ghana photo samfo kan ufuli atanchen until declare wanted February afia mu ogefo bosumenum o fim pimi ne dunu edunu no mu ene o declare wanted second ofoliata emla no wa ma edu declare ne den wanted be be hia ne bia no ye nkyene mfa ne mrafie na ye mo no kwa edu ne ye sika fine eno achi na ye papa kan ofoliata lawyers eden krata ba bonten se saa edin no de ato no so se wa ye wanted no onyi mfiri no so fi se enya de ya de pa and can you fulata lawyers in Israel and send 100 to Moshe Tam on the bedding on the beba. And one basso on the 31st of January 2025. And a do hard more no. But Pim Samram no can say, can you fulata and Ghana? Emma was criminal charges and on Yama me in one. The second time, Anna Kisia Jabin, SN declared wanted bill. Says a canufulata Madia with the soonest nature team. Baby Obiano, Ghana mra. Red Interpol yen fanko fanamra na o ma Ghana sika bia na kabia wapo no yen ye sika se be ya beboa na yen sika de bo o ma Ghana ho bra papem samre e kire din sa wanted o de be ye ye ne ade no bisa se eye no kura mpa se aka ne o ma Ghana photo samfo ken ofoliata wadi Ghana sika contract bi o sensa National Cathedral no o man sika bi ko hye mu a eye no kura se kanufulata nam so mo aboga na dwiri mu ana eye no kura mpa se de ken eye kisia Japan de ba na pepe na fi no se eye no kura mpa o manga na mra ne de na eka edefa ho se biso bi ewe monone mpo na wadi dwiri mu a emna kwan so na ma ye ho kwan se yetumi kofa ni pande ne ba se de o kan se Interpol no betumi akofa na ba no yes eye no kura sa den ena so ye na ye de afa ho Office of the Special Prosecutor no one Attorney General one abanro ya panin ana afin so oswafo no kura ne sanhwe atenten ne so ene dinsa woso ekabom anase kasubom eboa na sa ne fundings ne ma hodo ya hwehwemu hunu sese na akoso no de koda no maboa na omo de sa nipa na yeden akogye ma na tototo na no a na se waboa yen kampa ya gi sika bapem samre no Dr. Dominic Ayene ono ne Attorney General ene afin sikisia Japan ana mo ban na kisia Japan aboa na Dr. Dominic Ayene omatu afa ho asambe ni saa ntansa wo de bo kanufulata ne Ghana nyamfa so afiri mu ana yamo kanufu kisia Jaben voice no emno o declare kanufulata wanted no ni enti enso mo no akasa kai o declare wanted declare wanted enti The OSP declares Kenneth Nanaya Oforiata a wanted person. He is a fugitive from justice. And this is to Mr. Oforiata. You have two choices. You can either return to the jurisdiction voluntarily or the OSP will enforce your return. Mr. Oforiata's conduct is totally unacceptable and a baleful spite at law enforcement and criminal investigations. It ends here. We will no longer accommodate him. The OSP redeclares that Mr. Oforiata is a wanted person. We saw Kanye 2 times. We declared that Kanufuleta is a wanted. The OSP declares Kenneth Nanaya Oforiata a wanted person. He is a fugitive from justice. And this is to Mr. Oforiata. You have two choices. You can either return to the jurisdiction voluntarily or the OSP will enforce your return. Mr. Oforiata's conduct is totally unacceptable and a baleful spite at law enforcement and criminal investigations. It ends here. We will no longer accommodate him. The OSP redeclares that Mr. Oforiata is a wanted person. Enti oma no akwanya se ida se wono a ede ne ho beba na wakwagina ma namra ahwehwe ne nsem se ye no kra se o ma Ghana wadi esika o manya je se ne ho son sabro benso anu afa ne ho akwakwadi fine ana wa kire ne se ono amade a o ma ne mra no ebe hye no mebi owo bia ne yakofa ne de na eden ede na ba benim se sabe so obi di bone o manfoforo so kra na o ma na yedi ne bone no so ofiri o manfoforo mu kra na mutumi de nkrata akokofa nipa de ne ba na mra etim ne nipa na di ne sede ese enti wo hwe sika me bobo so ya ye de to ho de ma Ghana fo mutia no pe na
hwe sika botene a akwa aso ye honom office OSP aso ye honom sika akwahye ho any office attorney general honom sika akwahye ho sika afibia o men de kwama o mo so o manye mfa mobra na o magana nimpa bia mboye krono no ye ntu o mo ase no edien pa na o men ye nsa kan afiri mu utumu se Ghana ye o manya mpa kasa be Ghana man no o ye tutu nipa I'm telling you ko ye hwini se Ghana man no ye nipa se Ghana man edien da Ghana man no so nsi ye nipa ko boy ko hwie pa serious ko man boy ko hwie pa adenti ene yetumi eti asoye se asoye no mo banje pan se be ye nipa bi entumi masika nwini mfa ne sase na ya mo man yika na mobrowa omo ni bie sika bosum bia du a kakra bia wanya no aban ne tibi di film so de koboa ma man kekira konanim de nya kwampa afa so ya nya nsupa tumi anom ya manya school papa tumi akọ omanya nkonwa atena so na omanya kwa ne mompuntum na ebeduru ho no mo no saa tie na eto na betete no na ye de yakwa ma aso ye bi atue ni paka bosom omadi ye wi adwuma de hye o nsa no oman na nya so mfa so na aso ye ne da so tiase yei aso ye ne da so tiase abosom du ayi tuase ni pakuo nika black or blind is about time say sa OSP aso ye no ida se betumi askrabo se ida se be ton 10 time be prechire na chire ye din be gu no because my hunu say ene so akoye avenue ama kronobo sana me hu no yes because aso na yate no se emfa hwe mre wo ma ne de a sika na de kwahye wo no braba na ebo mayen DLFM abie mi fa ne se DLFM adwumakuo yi na ye department bi wo ma ye boa na ye adwuma bi de sika kwahye budget akọ sika na ekoye no hwe emfiri ho no mma de bia nso sika kọ ho no na adwuma na ye ne sen ni bisa o ya budget afi bia kwa homa bo sika kọ ho na ye nya hwe emfiri maso man no sa sika na ekọ ho no mo de ye den na sa sika e di tua e ma sa nipa no e fa so be no manya wo mo so ya toka asa hodo asali mboso na omunam kromu buro nwen ko tete condition mu omko basa no e de no menya free sa so ye no hono Ghana man panin dada na dankwa kufu ade mo na baso na nkanya ne bone se benya so ye beboa na nka homba mo nsem titiru afa yan sika sem no enwunu ngode na nkanya de bone da na mom botayo de teye no omanya nya ne sa bio adisuade hu na Ghana man panin dada nya ye se nko de beboa no emra so ye ne be tena se ye bo adwumaden ne ye nya menim se eyam paninfo na nkasa teteye no mo sa hyase ene ma ho kwan ma yentumi mfa nipa famra kwan so because yenim se kura yetimo no eyamanyosem kankan edra yani ti se aban bi nya kwanya ba black obra din se obechi aban ho nipa tum oboa eden so betumi achi aban ho nipa eden atum yemfa ni sei kisi ajabe ntumi ammo kanofulata kwa eduda because saa so ye na MPP amanyoko ne te aso ye no ena ono so MPP amanyoko ne na dankwa kufu ada ne kotena ho enti wantumi ammo ne tansa akopem se ofiri akonwa no so kanofulata ede ne dwumadi ba wie fine eye sese ya ba na asesa no so na yenim se bia sa amren de aban asesa wie no so no bepem ne sa afi na ekwa na wie ye kanofulata se ye no krese wadi Ghana sika adenti na Ghana mla ye adwuma ne yentumi nkochini bebia wo bia yentumi nkohwe na chira kwan ne yentumi mfa ne megina mla na Ghana sika na yenje mayen enye ono nko awo eyensem pi no de kodura mu court okwa na wakodi ntwo na wasan betena fie ode kwa na wakodi ntwo wo court na wasan betena fie eyamanyofo ne mmoa no na ne dwumade ne ontumi nni ana se ono ankasa na wasa se adwuma no ontumi nya na oye ne ho lakada sekala na kokwasa na woye yentimi mfa omanga na sika nkohye baabi a enso aba mayen kwani ntumi nkogye asase emfa ne sika nkoto emfa paafo nkoye madwuma no nkodua no baye onwie no nsa nkoto awudron spray so nse no are nsabe bibi ha na adwen onye sa adwuma no entidi entine yedi ye ho abra so man sa so ye ne bra kobra enso mugu no mitumi nda sa for see it because omka say bia kisi aja be nya competent ndi yempa nipa obetumi aboa ye adwumaden na yenya mesi yenya because politicians na the control system na
there's no way say benya yenya ena de e din wo mu kura ne say say ye to na Ghana man pani John Dramani Mahama yikisi agya bien fro din pa afra kwatena ho no ma wo fi say ndi say manyokom mpanifo ne bi kodi dwirima say ni pere betuma nya kokuduro di nipa na kogina court e wo kura yim yei e wo mra e besan to aba bio no opposition for no meka nkyere wo mo say ena den na mokura ma ba na yese kro no na mo boye ne ade a ne yenya campaign tia wo mo sa na wo mutirim because omo dwene next election ho ndi yeyi nipa afro kora akọ ho no mokura na okọ no politics enya adwuma aban no ntumi ma ho kwan da sa na yete aban no mpene because of party no edin panti se nipa ne kum nipa mpo ebeja ma na ku no na party na kata bone ne so e de na yehuni aso man ya pese ye bobra kọ yanim ya paya se na yehuni ye ho ano e wo manyim yetimi atra so astams ka twitwiri die wei fiti 2018 up to 2025 infinsia nsonnie kasika yenya ya tria kwasho black bro kabo ma won we yembesho sika yatam ede kwa kwashe OSP asoye any attorney general any Mr. Minister for Justice asoye ne black bro ye kabo ma dwuma ebedia ma omanya sika ketwa ne nyina akwa omanya nya hwe amfirim ede ne yenya firim na asoye nda so tiase na de bia da afibia du nso ye de akwamabo sika ekoho eye creating loot and share ni bia na Anidaso Wɔhɔ Obia ana ye hu ne se obi wo no ma oboa party nti ye ma na kwanyi no nso nkwahye onidi saa na ye koso ana because me mente ase but e de te saa asoye no bra kobra 10 time Ghana man pani mesre no 10 time ontwam ongunu fi okra because e bo man ne kan ye hu ne se sika no ye betime locate akuafo pempuntuo onfa nkwahye farming akuafo no fa nya adwuma ya kwa na tete apansam na from Accra to Kumasi ne nyina na asese wewie se maku na duan kwanhia na ekoso de ni dan nyina mia pi ena kwanhia na ekoso no se sika no munyi nipa wo mo ho nyina di mo obi ampa fa ne di branto bi ko mo ko ma mo man ya nyamfa so obi a wo so Ghana na efa ho boka ne nyamfa sika no enkwaya de foforo because ente sa de a bra ko bena sabi enkwasi adwuma na ye no obi ne ho ye business na oboka na oda so ye so mo ni interest wo mu a aka de nti na obeda da no ye ade na mfa so ma so ne da so maintain sa so ye no because enipa bi wo ho no mo nim de omunya firi ho entini so man ebegu kura na they don't care and yemfa sa so nyoma me de Ghana no ba ko bra maka se pesi ye ni yie ne nyina ho to ye de a mo ma ye nka no kura nkyere ye ho some of the cases are still under investigation and investigation no mo de ko ye na ni se ni since 2018 cases se ne yenya se ye pesi ye ka no kura since 2018 infinsia so ni hwentensa hodo ya dia bo nipa enti na me de kanofulata de ne ye nhweso no odene koye for den January ni mo no odi asem we pai wadi kran wanted how many times 2 times said the Interpol red ba ko fana ba abanse san ba we de yanka sem pipi na waso ntie bi MPP for na ya mo adwen so mo bo no ho ban ana me boa aha we abanse san ba nti we de anka no krebetuma ya adwuma ba ne san ba pem san mri se ye no kra mpa se de oka no kanofulata di Ghana sika ade nti de ntumi nkwachi papa no na sika wadi no ya nyi sika yi na afi nso yasa afi we nso yasa de sika foforo asan kwahyo ne so de bia de omunnim ne ye press briefing ba kabrofo twetwera na nsantwerefo ya ka bia ne yakwa kwatena se na chire din I mean asoye na mebo man ti enmanim ya 10 time abani ngu no ana se because me de to me ne de bra kọba yaka se benyo obi akọtena obeboa na waye adwuma ne yedi a agese asoye no aban yi ni safiri ho na ye autonomous ono age ne ho enkwhye aban tumi mfa ne san wurewurem ente sa de be ye den se obetumi obi wa aban ni mu na sabi odi dwune betumi ache no enye independent body enye ne ho kra o man panin tumi mfa ne san wurem na obi anya tumi obetumi de ne ho aye den awurem ekoye independent dia na asoye na nkasa de ne ho de ya bra kọba na beboa onte den ne de ye do obi kompo a ntansa no se wo bo na de ne kwa na ban na aba enipa na ote wono mo na ban na de ne kwatena ho enkosi hwe o man be kwaso aboka ti se ba ya se sika ne be hye gu kwa de yengu no ne fa se sika ne adwuma foforo right kojo me da 36 minutes after 8 am ya na pay enkoma ayedie no won so for adwenkyere bra ma me musa sa no pay watumi anomusuo Lumba ensupa natural mineral water adaroma ana won so wo frɛ na wo de adwenkyere e de aba no pay good morning Irana Joso. Me patre Joso pa. Ya frozen. Evans ni me fresi ashama. Evans ma minti wana pay. Uni pe biwo ashama ya friend master disco or ya welder
Na mobile ye onyi ni machine free order. Ye da na sepa. Ya no abona baso. Ye da na sepa. Opening the bia mekoso abomo abaso. Ni ami bisa ni say sa special prescriptor na nado or the buy. Na ke hia. Because ye wo yoku, ye wo CID. Ye wo institutions be brave wo. Opening me enra news. Me hu no TV so na me yi station ni free ho. Because they adwuma pa na omo ye. Omanya penin wiesika yenye nefe. Penin wiesika almost causing financial loss. Obi koche akukọ de a stealing. Fesika nkrofodi. Mami ya na President Mama the first term na owo department. Baby a yebo busie. Oba besie sika owi aye. Nti ejabensi ohun ye. Ama me no te ote abrochire. Eno on to me konkoche no. Mira me catch or me say oforiata on to me fanning to and net fanning to much na. Right. Ghana panin we to carry to me the netum. Only I mean here Juma. Nankopo Anka Hora Evans all the way from Ashaman. Good morning. Fine morning. Me ba Jeff Ross. John Kwasi me from Tema alias Aputo. I mean to pay. Nyame sha wona Juma pa bo ya papa. They said they will be we dey papa na be kan sisi am e am pa o masa. E se penny you ask no say corruption. Obi e kronfo a ye ka so ye kronfo no mo di blefo aka won say corruption but corruption e where dey ye krono ye kronfo but obi corrupt brother a comedy no corrupt brother ye be gele no be 5 years 10 years but yes ka to mo di masa sa special prosecutor mo di buy no me nti ase o ejima wo be play masa sa ye o Ghana dey bet me afata any military rule apart from that no be on be this kind of sa omu nyamu ye wa no Omuye one MPP near this in Omuye one. Right, Mate, me that say. Good morning. Nana, I'm into one of a baby aboko. German. Now, German, I'm going to win the more than today. What's it? I'm the DC come evidence in the hot crash and no one enjoy. Shall give people about what to do? Ya now some radio so sa masa. And no boys no must sign any bo. Any kubenu no amade tu chamlan. And sana can into me fasoko. What I'm a bot. Say, Chema, I'm a bomi fitaluku. What you say? I'm a bomi fitaluku. Na say ya to ba mam. Me dem see send this MPP ni dia. Omo disappoint Ghana nkasa. Hwede ya kwaya ye. Si sesi kasa na go tell. Na dia bata. So ko bo bi ampena komudi sisi company for Ghana ampena ka YouTube ni bi pu ye panka nkanya ya. Abo mo spectrum no me na kwasha blutire. No me na go no enjoy. Na ye di egua. Na ti say ye nsu nyina o ma se no ndisi MPP. What say nsu nyina la. Ghana mpeni for ndisi MPP. Na ba bomi fitaluku. Me ma na say o fiumpu na wo pane. Na sa mo trawo na sa mo yesa je ye ma mo de ye shenkwa use community fee e kula ko school 3 weeks about 3 months obi ko school 3 weeks 3 weeks peno e ba di no ko show school o ma say ye bi keti no ma say na ndis MPP na papa yo beka sa na sisi e wo say Ghana pene for some people head the party a let them so minim die wati kema do bi nto Nana me da say anopai. Good morning. Good morning, DJ Hitman. We are brave from Mishamu Jimmy Town. Adape ma minti wano pe. DJ Hitman, there be a remember for the boon if they say, assume you don't talk and say, Sana was here in the break. Hitman, Omuni Bibia, the Yama Omayo. Omuni Bibia, Yamome, we banner, we banner, Okosa, by Dako, Yamebekasa. It's for Bintrasso. So be back no Cordian, ya also quay, Ofofroba. Good morning. Good morning, Hitman. Everyone. Hitman with theatre, Bansman. Mammy to one pay. Hitman, I mean, Shaman, my palm over. Canata, you whether went to Oklahoma to mention it. There be our two can in the Yaji. Right. Hitman, the American say, I'm paying for it. Your money at your name, the head you. Sir, me said, man, no more, more, on yard or more your mine. So more your more or mine pa. Nkanyama ya kwasi mumisa sati memkwaya timi ya nigiana ya sola wode ya France kwasi Peter ya den batina we dey amfa so pa na Ghana wode ya nya ne wone ho nso mfansa MPP bae no na owo ho mo so mo bae dia na ote ho mo ye chasa kana na mo bo ma no
So because we are here, Kukwa na board eba kwa de neba ko je ne mpempo dia na omu discuss ka ebetum dia ya kwan e ma dom dodo ye nya so mfase ono mo mfa nye da onu nko abedi Hitman ode adwuma pa mo bonya me nhira mo ne me da se anope good morning Hitman yes sir bia boko de wasti madina me hoye ma minti wanope ma minti ampanifo am studio nyina ana ma minti mama pensela odoburu ni na me nhira no no nya ne kase ke Hitman so mo se ye friend special special so no nya special what are there Adia yes by Adia what this special to so there think I won ye adwuma no no I am special it is special no when you free so na fa so bi anya den emi so I don't know papa na ga ga sa no I want to go no I want to ka man nta so I dey ko so say adwuma na mo de ma me no me amahwe mitimi nye empelifo bi ye de ewura amase e ma me nya madwuma etima dey ma resign. But because of all this capudlo, and you know, or to resign, what I say, I'm going to go on someone because Mama Bayan, President Mama Bayan, or restarting or the Ghana. It's always starting. I buy no, abandon that in the Bayano. I don't always starting for. I'm going to go. The eternal. Medase, Wasti Madina. Good morning. Good morning, Pastor. Me who ya pa efra say? Ma ko ni typer. Ma minti wa no pay. Yo, open me that nyame nshira papa. Nyame nshira mu ni ene kwate ma moka. Ya taso ya ni de, sebi grade e ni fa ko one day kura. That pro ba ko. E ni fa ko. After ya ban ya ti se sta ni e dia ko bu. E bra aso ya se sta ko ya hospital. Ya se sta ko ya school. Wọ́n mú fẹ́ tìka yẹ ká àfáyé na àfẹ́yẹ baako ní ẹ̀kìtìrì kìkà pudu àní ẹ̀dì àkójú ọ̀ pàpẹ́ ń sùwọ̀ pa àmọ́mí ẹ̀ ń kyerẹ́ sẹ́mi sàfà jẹ́ àdìmfàsíwá yẹn nyẹ́ fìrì náà yẹn nyẹ́ fìrì ìrìn nìho ẹni wò sí wọ̀ ní akótó káàsì àmà mi ẹni yà akọ́fà nìho ní wò sí wọ̀ ẹni ẹ̀dẹ́ bi yà wọ́n kyerẹ́ àtúwẹ̀ fi ayẹ bọ̀ ni àdìyẹ kyerẹ́ wọ̀ bìntì ayẹ bọ̀ ni ẹni wọ́n wọn kata kánì tìrì mu àsẹ́m ẹni wọ́n bá sùn Ghana fún ẹni mu kákyerẹ́ yẹn ní kiri àfẹ́yẹ náà ẹ̀mú ní ìfàsíwá nílẹ̀ ẹni ìfàsíwá kyerẹ́ yẹn wú nù Ghana fún ẹyẹ ntí kà ń tọ́ nù ní dáàfẹ́. Good. Yes, so yeah, that's it. Good morning. Good morning, Kataki. Me pacho your frozen. Me pacho Ejimi. Ejimi mami tiwa. Me mama antukwa ne okasa sisi. Wanyene. Wansa bia na okini enfemi ne kan. Me se wo ma me di wo hu ya opaye Ghana soja fo. Obi abedi politician in C9. Obako no okas. Wo wasi wade no ho. Wo be di soja bi mfensi atiasa. Obako na akọ empty. Listen, me see, I'm between the Sojan and yet say, whoa. No, we're citizens. I'm about Montmisi Hamota. As a politician, I can question. Well, a man, yet the shaman suffered never do Koya. It is a center for never to assess one and to come okay. It is a galan say so man, they say, China for Musso Mano Crano. We are Hoko no Mapati for Mano. That is a gun in it. Must it is it? Never people know who's Capa, and the bad name for do something. No, if you take to Papa, my friend, I from the bonnet. Actually, not in control. The Bano, actually, the piano, and performing the number of Papa, Obako, Musica. Now, Papa Epia. That Papa was in the massive crane. That was one whisker to the piano, Papa Yeska, who would do many man of that airport, and a Sadia Mabano, but the Papa Bridge. Who was the man for Quantum Shaw, you know, it is I'm paying for Naya, Ghana for say. Woman said something previous a Ghana for I don't know what. Like your mom will bet you catch yourself no from a book asking about me to Obama. And the woman will say, you say, you want to LPP maybe. LPP maybe said you're paying a pension and I say, well, you're doing the right. But it can already be. That's only for support. But it made us say, good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Sante. Gideon Nakasama. Gideon Ubrin, young quay. Medasanawa. Made the Yanko some Ramodi program be see her. Some nurse for now, Doctor Fojuma no more ye. Mummy did the home come on, Madame Yamania, a coin room. Master, sir, and Ka Osrani. Dear, you do seem Diama. Come on, some for sub program and some rabin. It is all mine. So demonstration. It remembers my Nibia, Yen Tian Ketting, and Yan Ketia,
Mumian Cassam Noan, a Boagana, nurse for the doctor for Mukum, additional woman. Mamma Quakaka, Modiatuja and Neneso. Special prosecutor, Najma Oyano. Enti Ghana yemponi mfono ombu akwenta se ebeswa pa na enti afibia ni akuku sika free budget mu e de amount 138 million 140 enti ponifonu bu akwenta se ebeswa pa na ni edi ka ne mom 2018 no 2019 yehudie enti yesade share budget mu sade skin bi kam ho 2020 yehudie and yes, I never get things I come. It is a loan ye give bank baby. And the better prosecutor, not the manual. It in Calonu. Yes, capre crown van cotisubi. I saw interest. Sika yes, yano, prosecutor, no winning army. And a man of way, winning in a cabo, no gamma for Obia. And you are marry and penny for an air. Can you know? You sika ya twogu answaba na ye hu se ne o mo etie Hitman obaje di se America company Donald Trump ba ye opani ma ye nti watna se bu akonta se countries bia number that do se ne envoy for one omunya hwe wo wa yi omunyina afiri wo eta se sika o tia wo ha answaba di Gideon Medase. Gideon Medase. Pharmacy. Medase. Say you need more. Prosecutor Sika get near me. I can say 2024 for there. 149 million. And for some become. It is a say. And this is over some here. Sika no budget you. Sa Breko and Kwalako school now. Gideon Pharmacy. Anumana me. I say you boom. Good morning. Good morning, Bragabra. What's that? Bragabra. But I mean, who you now? Yeah, I don't know who you're probably too. Yes, special prosecutor, me boy. Bragabra, for the year, some opinion, for the year, no. What by the MPP are buying it in the buy? Me paso MPP are buying a special prosecutor by no, so I'm a dear Juma. One better dear person. More de Ghana Sika, Abo Awasa on Sirim, and I said, Ghana Sika, Mount Kini, or Momrameyano, yata. Nasa Sebio, Sebi, Kwasia, Esia Diane Benny, Nasa Wumwa, it was the Diana Wuna Asia, it is Alpasiano, Sebi, who said Diana Beneshi. Okay. Ah? Yes, Sebi, Obia Wanko school, Sebi, Yedinim, any answer, school answer. Enti sebi yempeni mfuyi se fie nyansa ana omunima anti school nyansa so omo ye ne den anti sebi wudi obi wabi adwuma sebi wakofa obi so omo ye adwuma na adwuma na wo ye no emfaso bi amaso a enti sebi unhunu na sebi me maami a sebi 1 class 1 da me maami 1 class 1 da no akofa agene KCD no abaton be wie na se jene no wonya 5 cedi sebi me maame oni mi nyansa so aboka kwagu pharmacy ya ba se wo mu sa dibre no fa so be na wo so omo ma no ha sa makwan ya ba se wo mu omu ntwam na situation na wo ho dada na wo so omu ye sa enwuma na omu sebi omu mu so mfa so omu kofa we di bai no we du kwa de ni apro kwa te ne wo ho dada kwagu me da se papa good morning. Good morning, Hitman. Auntie Maggie. Papa. Dia beni, yankwai. Yo, anope mabo juma nyame nhram. Mam konen so metia no. Yo, special prosecutor, na juma oye no. Enso eni. Na do na de obaye. Ese bra, na beye juma. Na enipa ediska no bomoden anaje. Obaye, wantimi anti nipa bia me ye hu se we na wutime kire no okwa no akodi ntwo wan say MPP call ye ya NDC baye say watu na ni ase NDC MPP for so na dwuma no ensoni ontime nye me se Canada for ata wo ba wo de ne kogina court obedi ntwo papa no oni sika eye wotan hu no wotan no na wo de sanso tena wo mamu e de ye adwuma ga ye nyina ye sori ye kwasori ye bompa ye
na ɛna me nua na bɛka wɔ se sankrofo enti on bɛkɔ soro ahemam wɔn nkɔ bi da wɔn nyinaa wɔn nim papa ne bɔne so wɔn ayɛ wɔn agye sɛ wɔn bu ani agu papa so ɛna bɔne na no wɔn yɛ na wɔn de wɔn tena hɔ nyame te soro ɔhwɛ wɔn nea wɔn yɛ bi wɔn bɛfo wɔn konta adeɛ bi ani wa wɔyɛ na saasi so a wɔbɛfa aho adi da ɔman Ghana hwɛ ahokyerɛ wɔ ɔman mu wɔn sɛ sika saa na mo de kogu ama no ne na mo de sika na ɛbɔ mo ho bra na ɔman Ghana yɛte mu na yɛ senke na ɔman ya kwan nyinaa anyɛ Ghana kwan nyinaa anyɛ hwɛ Kumasi Accra road ɛyɛ hu ada na mo tete ni pasa mo ne nyame nya dwuma anti magiwa kasa no pay nyankopɔn enka wonso ho. Good morning. Good morning. Your friend say Papa question first be tema mi shekam pa ma mi ti wa no pay yo tema no ase won say ampe fu bu baby say apotokura ne ma na kopuo mekofu bi na ma minister ti wi mekunu no se mukora so wi wo mo wi na nyina anye de o bi so ma me say adentina ma ya wi meku anye de o se hwe ese ni denti abronti ohun o ma panin ekufuado suban ya ono no kasa owo mu no ade na ma no hold on okay me de ma do si ma kan yi ohun say mpefuna adi abadada na chino omu nu se bi omu wi bibi krampo a enkusi aga se papa we andra ye show ni za pepe ni also onwo wi sikari ni mi din dia so wo court o so ne ni age odu se enkusi be bia right but me that say what make you point when we are speaking on radio me pacho yeah addressing penifo we should be very very careful the way we address them me pacho. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Your friend say Mama say bo se ma jo last talk. Mama nti wa no pay. O Nyankopon hiramu, mo na job adwumapon no apamfo. Mu yama Ghana. Any DLFM 106.9. Na me de mi gusuka. Se boni wo we. Omu bi samu ye o. Enso sebe enye yen eno mo ye. Dem dako wa so chi e wo ho. Nti na no penyameka. O penyi biara o tie ne na no pe mesra no me nkoto dwagu fam. Ene se ya igbefo etu ni se nusia ni ewola ma wuli ele pam iti omun jai ma Nyankopon so twe ma ne mba mo so Nyankopon ka mo ho mo ni adwuma pa mo bo mama anwuma wotu ye chire mu gakre oko mama ko for from ra. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. What you say? Me pa cho me ho ye pa na wo so your say. The first say. Me ma hint bin me mommy. Hint pa. Hint the after show no afre. Why? Me fra omo befa. Producers befa. Why? Me pa cho jina so na producer enu ending komo. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa cho for say. The Pastor Cassandra ni. Mama minti wa no pay. Me pesa me bisa say. Dia we di sike ya o si o yare ya wa kose ho a omra onfa Ghana skembre yen. Enti sanka na ban na wini power anko ba se ho no so yare. Omo je ye se omo sisi ye no. Wa se kana omo di ne edos mo famra. Ayamfa bi muwa Ghana. Enti ye panicho no mra. Because when you say the party na we win akabadi so wo Ghana ye nyina ye di no nti omra no bo fa ye sikamre ye right mate mama Cassandra ye das 059340 6565 0534 050 199 and I pay Lumba is super natural mineral water when adarma and I won so ofre achewadwen. Good morning. Oh DJ Hitman. Maka ni masamba o asa udi nkedi manemi. Na kanyoma woto ya na mesi chiremu but enye hwe. Why? Yo ntimi min santu biem. Yeah. Yate. Yo. But that's it. Good morning. Morning. Hitman, mama I stand you. Mama minti wa no pay. Na empenifo no a omu wo so no. Edi Ghana se se yenye gan. Mo amu empenifo a mo be treat ye papa no. Mo gosu na mo ye eniama ense na mfata. Sa Dr. Jabin no
adwuma no wo hu so esi ye twa saa adwuma no kra ye twa mu omu hu so sika no mu di na ofori ata sika ya so wadi no evidence be na wo so ofori ata sika enti esi ye hwe Ghana yi o ye hwe ya hu yi ebi se Ghana fa omu teso na ye so we diska we ya ye se mo timi evidence biara na mo se ni pani din Obia sorry na waka de ope esi ehwe ye na ye ma mbra eba omanyimu mbra ni omanyimu Hitman mbra omanyimu pa na fade na mbra ntimi nya adwuma adanti na mbra ntimi nya adwuma ye sorry esi we diska ye de no kwa ebinum maami ya ye so ye friend sen no wonu ni de na wadi no wo akwata brochire ho obi ni mu evidence bi ase eni se isi yan hwehwe mu yiye afana ya kafa mate me da say good morning me ba Jeffrey say nyame adom anti comfort mami tio me ba cho me di ani say ye penyifuo pa no ita ye Reverend Sam kan me pepa so would this kind of wo de jane ko be bia wo pe wo be samba ye do be ba se ne ka se oyare se sama jo mama wini ye me yare enka yo brofo fo enka ya be fan wa enka wo de juma pa enka bibi ma wo be jane a wo yam be so nya ye ka se evidence onimo so wo evidence enko zane mama sikaya ye basabe the second president of that what your how now this year get to so and no putata mon crofo se yentata no na mutata na oh ba wan crazy kamba sikaya no de ba be yejuma recognize we kama ni mabuye di ayeka otie oyeye pharmacy eti mi kirano Oma tumukimbra na sikano bebe piara omudi kwa teyano omu famra na papeso famwa Ghana juma mamu ntata nenkwa asikani se wase mumu njemu yo mate beda say kwajo ya semo some papa and I think that Ghana for so akasa no pay and our producer say for the very final call and afi kwajo bremna yes sorry so good morning. Good morning, Hitman. The first say. The first Kino. Kin Kasefi Madina. Mamintu. Hitman, here ona oba ketwa o na oba ketwa si unaso. Na kakra no yin frama. Kakra no yin frama. O ampa hwa. Obe hu anu agya ne nan. Nti ni awoma omufo ompanfo ne ye no. Omo hwe ni ye. Me da se. Ni ametima ka no no. Yo. We swaba. Good morning. Debbie, you fancy. Kwajo yebraso yenko. Ba ansa ne be kono yenda Lumba. Super natural mineral water. Ase wona daroma na tifo nso enya bra wodi wana gintre e ba no pay. Kwajo yako. Atete. Sisi ano pre checks no. Ohwe sika botene a efiti 2018. Ekodu sampempen so at 2025 ka hona etumi atem sika almost 1.1 billion oboni 1.1 billion 357,930 de okika bomu no almost enye sika keto Ghana cedis na yaka ne sa no almost 1.1 billion 357,930 sika we mi na yatam e de akwhye ho se enkobo oman Ghana ho ban se be ya obi ndi yesika same mun san yakubia ye toato chichiska menipa bi edi ti me de se de medical account o somebody ye adwuma no adwuma ben oh na se ben na kaka ne sa no chama adwuma ben se ye adwuma person fa so amo ye adwuma na sika wa nya no wo se wanya 2.1 2.85 million Ghana cedis ghost names epe any sika block ya anko eno ne ade e da osisi a ne record so na wo mu ya ka ne nyina kire din ya kan nyina kire din disika de kwahye na nso aba ndizede tifo na ate ase no I think say going forward no his excellency John Dramani Mahama on hwe say saa so ne de say obigu no ongu no na yemfa sika no kwahye bia foforo
na de ehunu se sa akwamwa bo sika na afi be yetwa no wontwa se sika no wontwa mo yemfa nko ministry foforo se ya Greek ministry se den setamafo akwan na ase se ha no mo potemu meburu ne nya adwuma ye yemfa mi adwuma bi mpo na meburu ne nya bi nya kura na ebeboa yen dan se sika no beko e de biada omani nya so mfaso de tontentan Ghana man pani wongu aso ye no kura sune no mpra chiri maye na yemfa sika no bobra foforo right na bra ko ba no mse mpani fo se abo ne jaja kwa nya ne kwanti no krapa DJ Afiba the international DJ beboa me na birthday bi wa ha me monitor na me nsoro so nti DJ di kan fa me wafa aseba ne de no etosoma me na birthday di kan no ekọ ediama Philippa na sister Philippa wo Atonsu Kumase Atonsu ho no na wo na Inshirapa Justice eya adwuma wo RFM Kumase no say na your birthday, so a very special birthday goes to you ahofe Miss Philippa a wo Atonsu Kumase eno awda Yankopon ma ne kese pa no nhira mpagyaw emfamfra dom kwado ma nhira ne mbuso na de pa bi e wasase we so no ebi emra wonsere twede ampo Yankopon emfa ehye nto no watamfo ntem no ma wukruwa no enyama emusu. So happy birthday goes to you Philippa awo Atonsu Kumase we efri Inshirapa Justice wa adwuma wo RFM eno wase yemfa birthday we emfa ema wo na the next one no eko ediama Frederick Ampuntua dodo abono mane se ammonia Frederick Ampuntua dodo abono mane se ammonia na we budget analyst ewa hafo no not municipal assembly tepa ehonom na wogo tepa na we every spy G MPP polling station chairman edema manso data no ena o se na senior ne wa wodade a opra prechira mount Yankopon hira pa na pete we no onye no so kokura mpagya mfra dum na nhira bia wasase we so no o fam bi mfam no onye wo kese ma onim dia betumi dia boa na sa budget analyst dum dia wudi no Yankopon ma mu nyansa ne hunu mu a obetimi dia adwuma. So a special birthday goes to you Frederick Ampuntua dodoa bom la ne samonia wo no we budget analyst ewa hafo ano not municipal assembly tepa and we if is spy G MPP polling station chairman edema man so that no no say yemfa birthday we emfa mo zibra kobra yemfa birthday no fancy na kwala pay yenchia Abibek enterprise for all right sada no ne kan ho asem yeah and they are on the show kwajo so ho Abibek fuaba see wo show you so okay Abibek enterprise for no pay wo tie dwumadi no se ba ne manta de mema shirts jeans dome ben total filling station better Abibek enterprise enter the papa who say bronya no so enche na aba na de de kra ne se Abibek for se yan kan che Ghana for so what the bill aba pa ane bo no so fofofo enti wo so bra baji bill yi bi na ton na nya sika fagu butu menka sa adwuma ni ho bra Abibek enterprise kwajo Abibek ene ewonim Ghana fo emesre mo sefa ahosiesie nsem de a woni hawo wo de fa ni padua no wo kompo a wonko enko fa woni abusuani nyina fa kɔ Abibek fo aso ye wo mema emma mofra mpanimfo nkokura obolo ene adantemo ni atea donko ebia ho afede bia no ye wo bi wo honom se free wutire so kwesi wunase de woni hawo akire din yesra wada kɔ yentade no so ye niam a yeton ni nyina so no sebe eniom ehote papa wotwa ma me ka kire wo wotwa anya ne nekira ne ba be se yi papa preko na pra chiri die be sere obronya na ba na ntwema Christmas ni nuansa wakwa line tenten enmanim nya Kacha December da konom se manim nya mama de ansifo Abibek enterprise e wotome se wo filling station ho no total filling station na nyina ye nko ne nko pa ye ntade anything about ahosiesie die ye nyina ye mfa ye ho nko na ye nko pa ye ne ma ne kama ene say ye box den anything me say ubetu kwan wo be ye den bibia Abibek me kra ye me ya do ma hwe a enchi bia me ye we me do be ko ho wat na me ko kodo me do be ko to me ne ma nyina say DJ Afiba so ada wa ka kire me say no me do be ko nde na me admo cha me dia Afiba ko better Abibek enterprise de besre DLFM listeners ne de se mo pantade ne ho ne ma bag ne ma hodo we ka ho de se mo anko ho de a na mo ne ani ne yi because ye pese ma ho siesie ne ye fe na mo to ade so e chema mo nti ho na ye se mo ko Abibek enterprise Abibek enterprise right well thank you so much for Omoni ahomatrofo mama fa number ni ehunya pa omo number no
053 053 812 97 75 020 815 66 91 ana no krakra no 055 902 70 12 into fra abibek for na mo ko prepare Bill you kotobi na koton some say wo abẹ for 10 times so log in na obenya wo on social media platforms na abibek Bill okwa wonso obehu wo ho na wonso waje wo dem to kwadwa ya pon ya be ko wate na wonso waje won tade wate that's say well thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. From a Hitman, I said I can see and come executive producer. The Oshisha Jumedi Yina, Ayin Shraba, Kwadjo Sami B, a Hunsium Podie, and the manam. DJ Fiba, Ebwaya, we streaming no, any team in Kofi Taylor, and absent one back. And you know, Yakramunina, good morning.